Hi everyone. Hi Adini. Toki tai taimi pe a te ata he te fie join mai he tau ki live. Right it. Hi everyone. Mai tau mai a honi. Te teo pege whai tau ki live. Tau ki tai taimi pe na te ata he si fie join mai ke tau ki live. Sai pe we ke tau ngā ue ke tau mo ua ki ai ke tau ki lai pe ke tau whe wahe ake ngahi lele ki tau inasi ai. Na ia taha ko fie aonga ki ai Hai veongo. Tuka tanak paangana ke milionea ke si. Ngofat ka moa Sai mahalo pe ku taimi ke tau kamata tau ki live. Ko fia ke tari fia tau taha ko tau pe mo mea mai ke tau ki live he aho ko ini. Tau whamalo ko tau pe ko uia ko tau he e ki whai mai tau lawe ai he ngai fu taimi whai ngata a ko ini. Ka ko fia i he ahoni ke utu umai ke whai ki live. Ko e ahoni foki o ku na iai pe palani mo e fotu utu u kia te au ke whai e ku laivi he na e pehe e tau mai e ku protaki a ne awhi. Pa whitu utaki mai nao tore toku mau ki he moni te pe koe tu si te. Ko ia ka ko kei fia pe ke utu umai pe he koe ahoni na e whai e ku lotu pe mo kau kai. Ko hinga he na e palani mo fotu utu e ku ngahi ngā ue ka pehe ke e ku laivi i he aha koe ni. Pa utu umai pe o ke whakakakato. Hai palani ngā ue o kou whai, he kou ilo o iai e kakai e aonga lahi ke ki nau tolu ai ki wahe koe ni te whai. Ki mua ke whai e ku wahe ko tō mua tuku pe whamalo ki e ki, ko uhia koe ni tau hi whai me ke ku mo ui ka pe ko ki whamili. Mau toi hao mai ai he futai whengata a koe ni Ko whaamange pe ko taha ko toa pe ke mea mai me he o pe ha taha pe ha wheitu pe i mamani o ke mea mai ko whakawhe ko taritari loto fia koe ke ki laivi a hako ini. Pea kai ke ngata i ko whakawhe pe lau maari ke ni hanga ke kau mua te au inga i he wahe i he mea mahu inga kai pehe ki he mea o ko ilo e ala to koni ke ki tau tolu i he ki i polokalama koe no ko wahe atu pea mo e taimi whengata a koe ni.
ko kore pe ke hufanga he ngai whakatapu, ka kore pe mua ke muhanga pe mua whakaatau, ke ungawe ak pe hanga hilea o kwhai ngofua, pe ke lawa ke tau whe mahino aki i heki i wahe ko whai. Ke oa na hoko hanga hilea te uwhai, ko hanga hi mea ia ke hātua i hanga hi whakafotunga, paka i kai ka kowhia mau pe ke ungawe aki pe hanga hilea o ku whai ngofua, ke lawa ke ta whe mahino aki, pia mo ki wahe ko whai. Ai ko kamata ko ki wahe, ko ki wahe, ko fia ke wahe atu, ulo aki ko ha uhinga na aku whiri ai ke uteki ai opportunity ko ni. Hana uhinga. Ua ki ai ko fia wahe aki ai protaki, ai kautaha ko niko o ko join ai. Pea hoka tuko ki ai te whaka osi aki ai whakapisnisi. Pea hok osko ia te whama opo lewa ki laiwi. Ko ngahi mea kotoa pe ia na aku nofo palani mai mi he fuafua aho na aku ilo ai e ki kautaha koe ni. O au mai ke aho koe ni pa ko ilo. Ko ngahi mea kotoa pe te ulaiwi atu aki. Ko ngahi mea pe ia na e whakafo mai. O whakatatau ki he e ku ngahi whenga mo ngahi mea ko whai whekau aki pea mo ngahi palapalema na ku whepaki mo ia i he ope. Ulaki pe ko na uhinga e ku hanga take opportunity koe ni. Ko tui, ko taha kotoa pe i Tonga, Australia, Amerika, ka pe heki he ni fisi ha moa ngai tapa ke he pe ku o mo mea mai mi ai. O koe ke hataha ia sola ka ki mo tolu e whini motua koe ni. Ko fia pe ke uhanga pe o whakahatu au, ko hingoa, ko melehea, pea ko whakakaunga tāmaki atu me New Zealand. Pea na aku, te eke koe ke u kau i hangahi prokalama riri. Hange pe ko ia ko mo mea i he ope, o kuia e ngahi mea tuku aki i holo aki au, pea ia i mo ngahi kakai kuna uloto mamahi tuku aki i ha mo ha pa i he taimi tatau pe. Na ia e ku ngā ue na ku whai au ki mua. O kai koe ngā ai na ku he kautaha koe atomi. Pana he te kei koe ke ngā ue ke kautaha atomi. Na ia i me ngahi ngā ue lahi na aku whakakonga tāmaki ai. Ula ki pe koe tokoni ko ki family, ua ki ai koe ke tokoni ki hataha. Ko hataha na aku mo ui, aki ke mo ui wahe wahe. Hape mea te wala malawa ke wahe wahe. Ko mo ui ia taru e tu pa i he taimi tatau pe. Hange koe rea tonga, koe mea whawareanga koe masiva. Pea taimi lahi oku puri e te mo ui wahe wahe he te tae maoha mea toni make te hanga wahe wahe aki. Na whakakaunga tāmaki ngahi tapa kehe ngahi wheitu uhanga ngahi ngawe anga whāma hanga ngahi porokalama pehe. Na aku tānaki e kakai toko lahi o toko ni ina tolu. Pai e taimi tatau pe, na kakai aku mea ia aku e mau. Ka mo ilo, ai mea na aku mau e au ia ai e mo ui fia. Pea kakato mo ui e heksio ko whai haki ngā au e si hangi mea pege toko ni kata. Pea o mai ai o i he ngawe anga ko ni koe atomi, hange pe koe ia namu mea ai. Koe kautaha atomi na i Australia, pea na aku join ke kautaha koe ni. Koe tani lahi, koe ku ngāwe mau pe ke tokoni, ki hataha te ni fie mau e tokoni, pa i he taimi tatau pe. Ko hanga pea i loi hanga e ki o tāpo aki i au, i he ek fo aki, he? Pa na e lewa eku dreama, na e lewa eku dream i he taimi koe na hanga e ki o whakamo ui aki au e ki protaki koe ni, ke hanga wahe, panai rewa e ku whakakau pe mo tau mua ngā ue na aku dream, ke iahi nei ha aho ku o mai ai ue hausiki New Zealand. Ko ia na mau whengawe aki rewa mo i kakai toko lahi New Zealand, Amerika, Australia, Tonga, tapa ke kotoa pe, na mau hanga rewa ngā ue, ai foi call, pe ko foi tau mua ko na ku iai. Pana e ku pe o mai ue hausiki New Zealand. Sai e taimi tatau pe, na o mai koe warehouse ki New Zealand ni. Taimi pe na e patao mai e warehouse ki New Zealand ni.
Na ia lewa whainga ongo ia, nai hao pe ia ka te au pe ia, i he... Nai whainga ongo ia, na kake te mau e au ia e ongo ko nā ku mau ko he kei Australia ko warehouse. Whiwa ia he whainga ke uto e mau e lau maari e koe o ngā au e koe nā ku whai. Ko ku wahe koe ni, ko ku wahe me takere hoku loto. Pea ku awhio i pehe e ki e mea koe ni ko wahe. Whiwa he whainga ke uto e mau e fo i lau maari e koe, na aku mau koe pea moe taumua ngā au e koe nā ku whainga i koe ke o mai e warehouse ki New Zealand. Aho pena e tu uta e warehouse New Zealand. Aho pea nā kuongo i ai, whiu pea he whainga, whiu he tapa ke uto e whakawhoki mai e mawhana koe hana kei peto e lawa ia. Ka nau ke i ato mi pe au. Pea au pe ka hataimi o kou whiu whainga pe, pea hoko ai koe, o hoko mai ai palopalema ko ni koe whekau aki mo riri paanga. Ka pana mo hanga o sio he o pe, ai toko taha ko Tion Lee, na ne hanga tuku au he o pe mo i family, na toki whai pe Tion Lee mea koe aki mui. Kana o si mau pe e au e whainga ongo mo moko ko ni koko tala noa ki ai. Whiu pe au he whainga kai peke toi ongo i e au o kutoi. Pataimi ko ni koe nai hopo hake ai koa a Tion ni koe i polokalama riri. Na au pe o whainga toko taha ko ni o ne launga i au ki he atomi. O ni hanga launga i au he atomi i he mea au i kai ke mo oni. Sai. I he taimi tatau koe nai aloi koe foi launga koe a Tion ni ke kau taha koe ni. Ka taki pe ka inga koe ko uhinga ko hanga hake koe ni ko hanga tuku hifoi atomi. Ko uhinga e ku wahe. Ai ha uhinga na ku mawai e ngā ue koe ni ko amanaki ke uhanga wahe at ka ki moutoru. Pai he taimi ko ni koe na e koe toko taha koe CEO koe New Zealand he kau taha atomi. Koe Korea pe koe kau taha koe atomi, koe kau taha Korea. Pea hange pe koe na mou mea i. Iho tau matakari. Pea moha toi matakari kehe i New Zealand, Amerika, Australia, tonga mo tau wahe whanua. Ko au na e malunga taha iai. Koe ke uhinga ko hake ko ni ko haku pore pea ko haku. Ka uhinga e ku wahe koe ni. Ai ngahi uhinga mo ngahi wae hala na ku foua mai ai. Tana e whakatofa pe ia ki he kau taha ko ni koe te wahe at koe ni. Ko au na e maalunga taha iai, na aku osiau, pe au osiau o hoko ko Sharon Rose Master. Ko Sharon Rose Master, to e pe fo i muwai, pe au le vai a koe ke te wahi tu upau ki ta koe me he kau taha. Ka mōsio ki he ngā ue ko ni koe, ani koe na ko kuhinga e ku wahe atu, a mea koe na ku ongo i pe au ki mua. Ta koe mea pea, na pau pea ke hoko. Pea koe mea pea, mahalo na i totonu pea ke pehe. Ka koe mea ko whakawheta i ai. Koe kulawa ko o i kuna i e tau mua ngā ue na aku whai, na aku tuima, pea na aku whakotuu e tau mua i a te au moe kou, ke o mai e kau taha koe haki New Zealand, ke to koni ko tau kakai, moha matakari, moha taha une fie mau e to koni. O silawa e au fui ngā ue, o silawa e au pāti. Pea o mea e warehouse ki New Zealand. Te hoko mea ngahi ongo koni koko talatu, te keke ala Tion ia whai hoku launga i. Hau e toko taha koni koe CEO ia koe kau taha koe Korea ai. Koe Whinemotua ko Lisa. Taimi ko toa peo whakawhe mai a Lisa ka au ki he lunch, pea whakawhe mai au ki he office, ke ma close, ke ma ketuketa mau pe hange o kune whainga. Taimi ko toa peo kou alu tangi mau pe ke eiki ke whakawhoki mai e lau maari e ko nā ku mau koe ki mua ko he kei Australia warehouse. Na e ikai pe, whiu pe au he whainga na ikai pe. Sai. Ha o mai rewa ke taimi ko niko na hoko ai ko niko e loto mama he ko Tion Lee ko iau ko i he kau taha riri, he riri. Anu rewa Tion Lee o launga iau ki he CEO ko ni. Ka mausio mai ko tala noa tuen ki he ngahi founga. Mo ngahi waha i hala na ku foua mai ai.
ka te utoki tala no atu a mui a uhinga ko hanga o hake ai eni. Ma upe he CEO ai launga ko Tion Lee. Kone foi mea pena o mai ka te au. Kai peke ne o mai ea kau ke mamiti ke matala no ki he mea o ange Tion Lee. O steak pe e one part. Hange pe ya kono teiki ko he ngahi TV ko a New Zealand ni ai fo i launga ko a Tion Lee. Teiki pe e nau tole whahai e taha. Kau kai fo ke totonu ke pehe anga e tau mo ui. Ko e tau mo ui he mamani. Te tau teiki loa e mo pāti pa tau sio rewa ki ai ko fe o kuhala. Ko mea ko kuhinga ko tau oko ki whare hopo. Fo i alupe fo i launga ki he CEO ko ni. Ko fo i emaili pe na o mai he CEO ko ni. Iyo na uki mai mau whakataha pia mo taunai ni, mo mau taunai ni katoa ko ni koe ki ofisi. Pia mau atu koe ke mau whakataha, ko pehe o koe whakataha koe talanoa ke o mai halerei. Pe koe whakamalo o mai he ngau e mau whai. Ko uhinga pe mau whakataha ko ne o mai ia fo i launga. Ai koe o mai koe fo i launga, koe ko au pe. Kau wai mo kau tama kehe. Ko foi mea pena o mai ka mau tolu he whakataha, e CEO koe ni. Mere, te uhanga terminate ho akau ni, i he atomi, kai investigate koe ki he mea koni koe na whai ake launga. Ko ku foi tau tu ko ia, ka keu i tau ia. Ko ku foi tau tu ko ia, o whakamalo peo ki he eiki he ne whonga. Koe foi mea kona o mai he CEO, te terminate whakataimi ho akau ni, kai whai investigate o whekau aku mo launga koni ko a Tion Lee. Koe foi mea kona aku hanga teiki na pehe. Kai kene fie o atu au, pia ne o mai a Tioni ke mau talanoa, ke mau sio ki he mea mo oni koni ko o totonu koe ke whanongo ki ai. Koe foi ki tau fi whakatai ni ko e ku akau ni he atomi. Koe fo i mea ia o ku hao koe ko atamai. Au koe na ku ngā ue mate koe o mai uhinga i kono o mai e kau taha ki New Zealand ni. Ko au na ku ngā ue mate i he kau taha o mai e kau taha ko ni ki New Zealand ni. Aki eni. Na ia e poini na mau whenga ke mau tāketi ki ai. Ke mau wau ki ai kai lava ue hausi o mai ki New Zealand. Me he tanu lai ni koe i olunga i au, o alo au ki lalo, te e ki ai ke iai hataha te ne to o pe hapaanga me hono kato, ke whei lau i aki ke mau le tufi ake poini o ia. Ko au pe e taha, na aku to o me hoku kato, o tufi ake poini ke maua o ki olunga. Pako taimi ko na o mai e koe protaki ki New Zealand ni. Taimi ko na o mai e protaki. Mantui foki ko taha ko ni te ke ota ai me he protaki. Pa e mau mea e poini. Mau mea e hoki i koini. Pia kai ke ngā tai mau mea mo e poini ko ni ko tau mua ko ki ai ko e mau ngāwe. Taimi ko na o mai e koe protaki ki he ni. Tai mea koe nai whai e koe ku ngā ue mo tau mua koe ke uofa ke kakai. Ko ne ngohe mepe hataha o ku whainga tā ia o koe ke hane mpaanga. Kou awe protaki. Kou awe protaki. Ko hana uhinga. He koe ku tau mua ngā ue ia ke ngā ue ke mo ui ai hataha pia auna ki hataha. Totongi. Tae totongi. Kai peke toka ngau ki ai. He koe ku tau mua ngā ue ia. Ko foi taimi ko na o mai e CEO ai ki foi tau fi whakataimi e ku akau ni ko uhinga ko foi launga a Tioni. Ko mea ko na hau ko atamai. Kai kene to o eia e ku ngā ue mate osi e tau e taha mo e konga e ngā ue mate e atomi. Ka ne mahu inga ia i he foi launga a Tioni na kai ka ngā ue e taha a Tioni na whai he kau taha atomi. Ko mea ia koe na aku ongo i ku mo fisi ai ho atamai i he aho ko ia. Pe hei kai peke ngalo e aho ko ia hei ku mo ui. Ko e aho tolu ia sune.
Whangatoko ua mo whangatunga ane. Koe aho tolu pe o stune he fiafi ko iana aku accident. Ko wheelchair ai ngai au. Ui ngai na e ngai whakakau kehe mo ui. Ko toi ka pao na ia ka taimi. Lau mano paanga ho ki family na o stau ai ke ngawe kehe o ki family. Ko to o ke fai ake ngawe o mai e we hausi ki no sila. Pea tāne nei. Ke wongo mo moko he taimi na o mai e we hausi ki no sila. Taka kono uhinga. O ku ia i pe e nau palani. Ke nau tuku au ki lalo me tuunga ko ia. Koe ke utoka ngau ki ai. Koe ko hame ai o ko utoka ngai ki ai. He na kai ke tau mo ape he ngawe a. Koe tuunga. Na kai ke tau mo a ngawe au ko inga ke uma mea hapa. Ko tau mo a ape ke umahe vahe. Ai lele ko ya ke pana o sira pe au lahe kakai mamani. Na mo inasi he whainga maari e ko ya. Aroa te porota ki o aonga ki he ki hakakai. Mo ui ato he kakai. Koe ke si aonga ki he kakai. Peo exiteni a tolo suke. O nofo whare maha ke me mahina tolo koe ni. Pea koutou ataha. Tāme kona nofo i koe whare maha ki. Kei lele ia palapale mariri. Nofo mai mo kua he ngā ue. Kei lele pe polokala mariri ko ngā ko whenga rifane kakai. O a o pe kahtu unga ko ata mai. Tō ki lalo mo ki whani. O se mea kotoa. O se seivini, o se paang, o se mea kotoa. Homa ki family he whenga ke wifani. Kau kei tangi peke eiki. Ka pau koe whaunga au ke o mai ka te au ki wanga tokona ke kakai. Ke upe heni ai. Pea ngari kowe ai mou ki family he ope. Si te kawa mou ki whanau he palapare ma he ope. Ke o safi oi mai pe o koe ke ukai hapa anga. Koe mau ki le pae ku os. Na o toki ata mai pe maha ko ala ke na wiki toru me whare maha me rehape. Ok, kore pe ne toko. O whanau whakama mai e ki whainga maari e ke whainga ai. Koe haipa whani. Whai te whainga ai. Whakama mai e whainga maari e koe Stocktopia. Whai te ki whainga ai. Kai he taimi tatau pe o kou. Teu whainga maho ki family. Ka au kei whai pe hoka tawa ho ki family he ke rifani he ki porokala mariri koe. Pai te me niko me whakau kau. Ke whanu ki hei ki. Koe hana na ke toi whakamo ui ai e koe au pe me he parapare mai ko exit. Na saya ngā ke more te mo ui. Kai he taimi tatau pe o kou kei tangi pe ke eki. He ko hoku roto o ku kei nafo pe ke rifani e pāngai kakai. Nea mana i kai ke ukai e pāngai kakai. Na o mai o wahea kakai. Hao e kakai o wahea kakai. Lako mo e ku pāngai ki roto wahea kakai. Tu ma orion yo lo ya ki ia o to atu ki ai wahea e nau kakai. Pea nau left me behind. Ko tang eiki. Ka pau ko ngai whotu tu ue. Mo halanga ki ha o ko ki hanga whakaama mai ke whou ai.
hana kai ke hangai pe ko ngate mo I tolu na hoko exit. I tai mita tau pe ko ilo. Na ia pe uhinga na te mo ui mai. Na fai pe kore ke iki ha fonga. Muhammad ake ufai. Ko tu ko ni ka ga ho ako awe. O fie ma he to ta ke no look after foi imagina ono ko ni ka ora ke recover le anga tunga ko I. Pe ka nga ko usio ko he kwanga mo wi. E no foi a he ni tori ke recover imagina ono. He kai peke osi ho ka tawa pa. Pe me fe fine ko ni he ope. E tai ta pe. Na toko he ata. Ko toko pe Facebook. Na kule ai hake ai. O sio hi foi ke ki ka ta ko. Ko ki ka ta ko ni. Ma ha mo sio fo pe ki pesi. O ko tuku hake ai ngai tua ke ngai protaki mo ngai mea ko to pe e ka ta ko. Ko osi loto I he ka ta ko ni. Ko hange pe ko ia na hanga la ve ya tu. Na ia e palani e I heni e o ta ane afi. Ka mo sio ka tala no ki he ngai ngawe lele ia e ki fai mai ke ku mo ui mo ki fa. Tai mi ko na sio e fai ke tua ke ka ta ko ni ko e protaki. Ka he tai mi ta tau pe. I he tu nga ko ia ko he tai ni mi. Neo ngo ko ngawe ake ngai foi a kau e to ke ta. Mo sio mai ko fukata foi a kau en me to ke ta. O ku follow I he ko to pe. Pa wai tai me ni ko ngo e ko fo ia foro foi a kau. Ko sio ke foro foi a kau ko hange pe fa fie mai. O anga pe he. Ka pau te uki I mohe e fiafi. Ka ngalo ke follow foi a kau koe. E pungai fufatunga foi a kau koe pau mohe. Ka pau te uki I misi. Ngalo. Ko pau peke whawhango e laka. Ko tupe ko ia whenga I haki mea ke kai follow ngai fufatunga foi a kau. Ko mea ko nua ko no fosio ki ai. Ko tano exite ne a tolo su. Ko se ne fumahi na to. Padai me ni ko ta ke to ke ta ko ai pe ka officio no look after mo ngai tapa keke. Ko tan ko ha foloa e ku ngau e ke foi a kau ko ni. He ko wo e tai me ni hoku. Te me ko mana walahi ai o ku langa o fatfata. Te arha ke ai ho tua. Ko exiteni ko ni. Na motu ngai hui ko ni ko spai no logo o ku tua. Te na ta fai ai ngai me on fe ngai ke na hanga ho ti a ke hui ho tua. O kai ke ta langa ia he me ko na ta fa. Ko langa ni o langa taka ia. Ko ne langa pe ko ia a ri foi pe ho ko ngi la lo hu fa fata po a ho pai. Hange ku langa mama te. Pe ta me ni ho ko ta ke to ke ta lang ke pe he ko ha nai a fuoloa e ngau e ke foi a kau ko ni ka lava ke degrees ka lava ke to ata foi a kau inga he ko ngo e au ko sino
O ku kamata ke afeki ia I he ngai wholowhi a kau kona aku whai. E a o pea ka taimi. Ko au pea wea whangai whakatapu. A loato o se wike. A loato o se wike. O se wike tolu mo wheta kai mai mo ia. Tā atu ki he take tā. Tā mai mahana ko ha mea pe iau. Pau ke au ki tua. U whangai whakatapu. Wheta kai mai. Tai meni koe ke haku iwi. Tai meni koe ke toi ui whai kai. Ko hanga peo play mi fulahi whai a kau o hanga o kuna hanga o mai ke o ngawe aki. Uhinga hako exiteni ko naku iai. Na e pā mo mea e na I loto. Uwhangai whakatapu o kune hanga hold kotoa. Angai neawe kotoa pe ko ahu koto sino. Na uhinga hano tawha. Ke whenga e neawe ke whenga hifo ke whatata naki me nau toro te whai ngā wiki ai. Ko tāma pe ke toi tā, ko tāma pe ke whamatala ha mea ko wongoi ko sino, ko mea pe une tala mai, mere ko pau ke te iki e koe whi akau. He ke healing lelei honea ve. He ka pau e ikai te ke wheelchair pe for your life. Tai mea na nofo ai, e tai meni sio ke te lava pāti ko ki family ke like as a mother. Kai te lava. Oh, sorry at minute ta please. Sorry guys. Kai te lava whai ho whatongia ko ki family. Hange ko ia koe nā kuanga whai. Pai taim ta tau pe ko nofo mau pe he Facebook ka, nofo mau pe he neti. Sio nai hangahi mea te lava ke. Toko ni mai ka te au ngahi palapale ma ko ki hok sino. I he ngahi follow fo ia kau kono ko whai. Na ulawa lewa ke umau hifo foi post ha ke he toko taha I he Facebook ka. A to post ha ke toko taha I he Facebook ka o fe kau aki pe mo protako ni. O fe kau aki pe mo protako ni. O kune pehe ko protako ni o ke ni. Ko protaki ko ni o ku te ngawe aki o whakamatala mai foi tu aki ya sio au ai ko me e ko fie mau. Me he ko fie mau e au hoku ne ave. Ka pehe ko hoku hui. Ka pehe ka hato konga pe hoto sino o ku vai. Ko ngahi me ako toa, ko ngahi me ako toa pe ko na tu alhake ko he foi tua. If ngahi me ako toa pe na guongo I. Ko koneki lewa ki toko taha ko ia. Koneki lewa tala noa lelei ki toko taha ko ia. E ku fugu fie mau lahi toko ni. Ko hono uhinga. Tuai e 100% ke tuu. Ka e toia e ko ngalahi hoksino o kia e uesia ia. He ko osiongo ia e au o ku uesia ia. Pea lava lewa ke hanga lewa he toko taha ko ni o whakamatala I mai. Ai protaki. Pea nā ku nofo lewa o sio whenga ke uhanga o stati e protaki ai ngahi protaki. Pea nā ku join lewa he ki kau taha ko ini. I he temi tatau ko nā ku join ia he ki kau taha ko ini. Mantui ko join pea ko teke ke uhanga a te iki ke pehe o
o ko excite ki ai ko hinga ku join ki ai hena tamai to taha ko ni te join ki ai pa te hanga lewa whakahu ki ta i he ki group i he nau ki group set te alo lewa kia sio ai he protaki mo ngahi me ako toa pe i ai sai na aku join kai ke pehe ya ke join ni ko os ade hapa anga join no ti ke ke hapa anga ya ke fa ke join ni ko lo to ya ke join ko ke hapa anga ya hala afio mai e ki hala hapeni uli ta ke fa ya ke join ni hanga lau join motu pe o hanga lewa to taha ko ni o whakahu au ki loto ke group seti ai ko kuhua tu ko ke group seti pe o sio ai o hu hake ai to taha pe me fisi o testimoni hake enengau ake protaki ai ko to taha ko ni ko me fisi to taha ya na aku mahai ni lele ya mo ya na mangau e kata mai fisi he na aku no fo fisi au ta ulai testimoni hake lewa to taha ko ni ko uhinga ene testimoni na upuke he to umahaki ko ni to umahaki ko ni ko na i fisi o si pe ko testimoni ko to taha ko ya pe mo ma ko sio ko ke ngau ko e ki hononga unu holo au o whakatatau ki ngai mea ko to ko fie mau ayo testimoni hake lewa to taha ko ni ko i fisi na upuke mo na ki family i he mahaki ko ni ko ai ni pro to tau to ngafe au mo ya na anau kiua ki he protaki ko ni o si pe ko ya ai prokalama ko ya pe au koneki lewa ke to taha ko ya koneki lewa o whakamatala mai pe ko warehouse e i fisi sio kulaki i fisi ya inu sila ai ko uhinga ko no o mai pe ai ka taha ko ni ki fisi i he fo i oho pe ka fisi i he futa o mahaki pe ko ni pe au whakapapau i e beke mo ui te join paanga tu lewa join whawai mo joining mutu kau loto aki lewa ke join paanga ai ako join paanga lewa ko ya ko te join pe ki loto ha u lewa ai protaki ia o whakatatau ai ha u whakafo i package sai kapau kokoe o kuke kansa ko ho koneki hanga tonu pe ko ke kautaha hanga lewa kautaha o ai ho fo i package ka kato o whakatatau ki ho kansa o kui kai ko protaki taha pe ko fo i ha u pe ho fo i protaki ki ke fo ngau aki pe ko kansa i kai ko fo i package ka kato ko ya o ku o mai e nau toru ki he kansa mana tui ko taimi ko tawa pe o ku te hange ki te kansa pe ku te mauha mahaki o ku ia e ngahi nea ve kehe ia mo ngahi mea kehe ia hoto sino o fie mau ia ke wetu ke taha ke ia ke pil whakataha kai lava ke ao ngai kansa ko mea ku kehe ki kau taha koe ni o mai e mea ki he kansa o mai e mea ki ho toto o mai e mea ki whakafoki mai ak hoivi o mai ngā fo i package ka kato ko ia o mai whaka package i he taimi ko ku ke join ia koe ki ai hange ko au ave e au e palapale mako exiteni palapale mai hoku ne ave moi hafua osi ko ya pau join leva e au o mai leva na tore foi pe ki a pe kakato kotoa ki a wa o ko hoku kiri mo hoku iwi ngai mea ka do ko ya sai pau join leva ai ko fie ma e protaki mana tui ko ku mo ui o ulaki ko feinga ki e ku mo ui mo ki family ua o ko fie ma o ke tokoni ki hataha te wala lava ke tokoni mana tu nglah he kakai ya nau ke lo ta mama hi me ka tau he lili uhinga ko nau se ni tu more mo hafu pa he tai mi ta tau pe ko ya na ko tau mo ui mahalo na ya ha me ya i he ka ta ko ni te wala to ko ni atoi o mo ui ya to ta he ko ya ko me na ha ko pata mai ka mo si o mai ki ko ki kau taha ko ni o pehen ko te hu ko foi peke che taha ko ta o to
la whangau ni manoa, kai hau kanau o mai ka kato fo i package, ka kato koe o whakatatau ki ho fie mau. Ka pau o kan sa huhu, u whangai whakatapu. O nau o mai ka kato fo i package, ka kato ki ai. Kai ke ngata iai, o mai e mea ki hoiwi, whakafoki hoiwi, ki he tau e whiha na ke iai koe ki mua koe peake toki mau koe i he parapalema koe a kohuhu. Aia o pehe. Pea koe whakaori e. Si o au ki he foi peke te taha ki au. Toi taimi tatau pe, i he ekusio koe ki he haka taha te wala toko ni ki ai. Pea pa koe taimi kou te huu whaka business peheni ai koe pa manatui o kuiai ngahi protaki, te ke lava whakatau, pa kuiai ngahi protaki, he te ke lava koe ia whakatau. E toki lava e nau tolu o mai ia on topu ia i he taimi ko ni koko o kuke i loto i he businessi. Ko nofo siofi kotoa siofi, sumu kotoa pe ko iai, sumu kotoa pe ko iai, meetingi kotoa pe ko iai. Ko mea le vani ko nofo ko sio ko ki ai. Ta oku iai e mea ia te kea o ko ki ai, o si haole vai ngahi mea kehe i o ke fie mao e ko ki ai, hange ko e ni. O kuia e protaki ea ko hua tau ki anau tolu o sio, ko ki i vesa peo ke tui ho nima. Ko ki i vesa ko ia ke tui e koe ko ia, to konia ka koe ko ngau e ki koe ngahi mea whaka technology. Hange ko laptopu, telefoni, taimeni ihu tau, mo ua pe telefoni, charge pe telefoni, mana tui o kuia e palo pare mai ai, e taimi ko connecte ke ukte ngau e vare i pe ea ke mea whaka technology, o ku lava i pe ke ne hanga uesia sino tangata, lava i pe ai ko niko o kansai, ngai mahaki kotoa ko ni, o ku hau kotoa ko he tainimi, te taratu ka ki moutolu. Ka pau te mou huu, o ku whakamo oni lahi i mamani lahi, o ku kau e ngahi malohi e ngahi nau teknologia ko ia, i he ngahi palapalema ko ne ngahi mahaki ko ni kou tau whiamo ia. O ku kau ai. No fore wau whaka eke whiha ki i vesa. Whiha whaki mea o mai peo whakapipik he tua TV, whakapipik he tua laptopu, ke whakawai i mai e malohi e ngahi mea ko ia, ki he sino tangata hange ko au. Tala mai ia, kua pau ke te au e te akauni a ki taia tahanima pa te nau toki mai free ai ngahi mea ko ia. Ko no fore wau o sio ki he ngahi lelei whakalufua ko ia. Ai a koe foi akauni e tahanima o te au ki ai, ka te mau e mea ko ia. Te kei tānoa o ke whapisnisi, ko kei tānoa pen ke whaprotaki. He o kou no whau o sio atu, o ki ai e mea ko H2, Alta H2, ko hina peu utu ki ai vai, ho vai kou ke inu whaka aho. Si vi ai e ngahi mea ko toa pe ko he vai, mo ngahi mea ko sio, o ku lava re vai, ngahi mea le leo on topu mai e akauni tahanima. Pea koe whakaori e. Ki kiwi e loto ia ke akauni ko ia, he kou fie mao e ngahi mea mawahe ko ia. Hapa anga ia. Hala ke hapa anga ia. Aia koe foi akauni e taha au whangau ni manoa. Pakapau rewa ke fie mao e akauni e tahanima ko ia, koe liunga tahanima whangau ni manoa ko ia. Lolo taimi ko ia rotonga lele ne foi promotion e kau taha, ka pau te hu e te foi akauni e tahanima whafe walungi au pe. Kai ke on te ono awhe tupu ia. Ko sio koe e whakakau ki he whafe walungi au ko ia. Koe fusio lahi, he koe hase niti ia. Ka ko hoku loto ia, a fio he eikia hoku loto. O kou fie mao ia, he kou toi fie mao ia mea ke he koe. He koe ngau e koe ni te nofo whai, e koneki ia ki he mea whakateknologi. Koe telefoni. Koe ku ape ko he po uri. Fiu whenga peke mo he tau whahake he telefoni to mai, si o Facebook a aluha ke ha mo ya. Koe ape ko he pongpongi ala ke telefoni. Fie mao ia ki vesa, ke tui hoku nima, ke ngahi taimi pehe ko aha ke ai, o kulawa ke ne malu iau. Ki kiwi lewa e whakakau ke a kau tahanima, kau pake apa anga ia. Ka kou hinga ni ko tala noa ki he ngau e lele ko e giu whaike ngoi. Ta ko taimi ko tau ave ka katoa e tau mo ui ke eiki, whanga pe eiki a ta whamahala.
tātu kahai, whenga koe ke mau whāne walu ngea au kau mea. Uhinga he kau ka ai au ki a kau taha, he kai ki o mao e mea koe. Te mao ma au ia mea koe ki he palopare maa. Kai ki te mao maha mea ke uofatu ako whangatoko wā. Mo hak family o nau fie mao e protaki. Kai ki o mao e mea ko fie mao mai e au koe ke o mai ke build up whakafoki aki e mo ui ki he no molo koe na e iai koe mere hene mo ui lelei. Whei ngā tu he i kai. Ki ngā auto o tapeho ki whare. To o mai o lulu. Peko mo si o lulu. Whei ngā i koe tuwhi koe whawhia rau nge au. Ka mo ilo. Na kai peke ke whakatua tamaki anau amana ke rei pe au ia. Ofi pe koe ke osi koe taimi koe ai promotion. Na osi promotion he aho taha nima. Mo ilo e au he aho taha tolu. Te ke a se niti ia uafe. Kana i kai peke na kai peke na amana ki rei pe au ia. Mau tau tu atu pe. O koho ware pe kua whongi mahe e hoa. Ai hake he hoa ene a kauni. Ko iai foi tō ruafe waru nge au iai. Ko sia ho pe koe hoa ki he foi a kauni mo ene seniti. Ne o whongi mai o pehe mai. Mere, ko tani holo tū. Ko pia koe ha. Ko tani holo tū ko ku teksen ku hu mai. Mo sio ki he ngāwe lelei koe eiki. Uhinga he ko no whasio atu koe hau koe foi protaki peketse tahanima ko ia teu lama o whai ake tokoni. He kona moni oku osi ia ye kakai ia heni. Oku mou osi fo i tatau mo au he wholofoi akau. Oku osi ia ye kakai ia heni. Mo ostrai e motore he mohimi. Mo ostrai e motore he mohimi. Kake au na he mohimi aga motoro. Mo ostrai e motore ha. Koe ke mousai motoro ki ai. Kakai ia kou fie mau e au koe i he ekfoi akau ni koe tahanima. Si mau e akau ni koe tahanima. Pea o hau e ku protaki ko ia. Kai ke ngata pe i he hau kotoa ngahi protaki kotoa kehe ko ia peketse tahanima. Hau wai pe mo laptop, hau wai mo funky vesa ko ni ko talatu ko ni koe ki he tokoni mai ka kita ko he te ngau aki ko ngahi nau technology. Pea ka kato kotoa mai ngahi protaki kehe hawhahinga whakoutua pe. Mana tui koe protaki koe ni. Koe kia kemikare iai, koe kia drugs iai. O ke niki pe. Ngahi pepea me fuluti. Fuluti kehe. Mea kehe. Ka ke wholo ko ia lahi, ka ke wholo ko hafoi mea toru noa hafoi taime, ta ka ke ha mea ia afeki ho sino. Koe mea ia ko manako mau peau ia ki hangahi protaki o ke niki. Sai. O mai pe koe ki he totaha pe na maota whakataha pe. Totaha ko ni ko sefaloni. Na maota ton whakataha pe. So hau e ota ia a sefaloni na foi akau taha pe a sefaloni. Ha foi akau nia a protaki a sefaloni o hau kau hau au ki staka au ia he custom. An kon koutok mau ko he wika hau. Pea kou nofo kou whainga tā ia kou fie mau e ki protaki ko e. Ko ki protaki ko e mo sio mai pe ki ai ko e 24/7. Ka mate mo sio fo pe ngai tuaki ko na ko ai ko Facebook ka ko 24/7. Ko 24/7 ko protaki lele taha he kau taha. O ku lava ke tokoni ka ko ha whaahinga whakoutua pe ku iai ho sino. Vale ene ngā we, aia hange kaua i langa e vae, ngahi mea kotoa ko ia. Ko tāre waka sefaloni. Sefaloni, ofa mai,
ko hinga pe ia ke o mai haki foi protaki ko ke ngawe aki a kai tu ko he ko te meni ko ngoi ko sino hange ko fe o la ho kakano oku pe mo me ko tu a ha wai ha pa ko tem ko mana wala hi pe he ko ke ya u e mana vai he ne mama ko plain pe ngai foi a ka ko pe me fale mahaki ko fe tu ta greva ka se falonio ko le fa mate ka se faloni ke o mai pe mua e ka ole va ke a o mai protaki kai kau tok fa feton protaki pia tala mai vai se faloni ke le ang hokoa ka muso ko ke tala no pen henga henga le ko ki fa ke mo le hokoa ka se faloni ha o hokoa fi ha e mo foi pu ha tolu ko am foi pu ha tolu ta mai se faloni mele ko atu pe awena ke sio hi foki ai na aonga kana u kore e au ko kore pe au ki foi C24 ko ha we hoa so mai ke ko fan ki puha ko ki foi puha ko e taha so mai ko fan ki me ai ko ha o kon a se faloni a hoa pe mo ma tu fo ki te ta ki Filipino ke tala mai pe ko me ake ha mana tu o ko join ka o te ke fuhanga e au o fu mai no ile le ta to ke ki Filipino pe mai ki Filipino mele ko C24 take C24 ko foi me ka ko me ai ko pet ka ko me ai ki ha angel e ko tara ma he fini motua ko me ai ki ka ta ku au musio ka tala no ki kai nga unu ko to ape o ko fai o ko ilo o ke mama au fofonga e ki me te au lolo tonga ko ni ko o sene wiki tolo fe takai pe moi au ko me apena ku fe paki moi na no fo moia o simili lo to si ho a fura au ia ko me ape ko ta ai mo te horia ke to ke ta ko me ape ko tan ko koa ke ha upe o sio ho lai mata paka pa sio ko te ape to ki ave ke to ta he ke wala ki mi tol mo he fo tu na ka mahaki ko viti o ma uia me he ka me mi tol mo he ko mate fo ka he li fia he te ke hu a uia feta kai mai pe mo au he mai ko le a mele ko ki protaki a ko ia ko ki protaki pe ia ki he ka kai fe fine hataha o kai ke puke whakamahina, whetō kaki ene puke whakamahina, pe ko hataha o ku au, pe ko hataha o ku ne maha whahinga maha ki whakai whewhine. Ko mea pe ki he kakai whewhine. O ki he taunga whanau mo ngahi alame a ko ia hataha pe o ku palo palema whakawhewhine. Pea koe protaki ko koe vitaminia, whakafoki mai hoto iwi o ki taia pea me he ki he te mea iwi koe na te iai no molo ko pea te wa ki he Filipino sai pe ke ufolo katoa tara me he Filipino folo fo itaha pe he aho fo itaha i he ai ko sio atu na ke uhanga a whekaka ka Sefaloni ke o mai katoa Sefaloni pe na ne o mai o tako o mai ko to pe na ka ke tala no ka Sefaloni fekau aki mo ku pala pale ma ko ne au mana to ko ta ufa hi vai ili fia e tahine ak mo hoa he sio ki he fu lahi pe he ai toto alu ka no fo pe au mo te holi ko ke to ke ta hange ko no fa kau o mahalo na pau pia ke pe he ko mahana ko me o se utai pu ke he ko me meni manoa ya na pe fa kau aku pe mo ko ili fia pe ke alu mi tol mo ili fia pe ko viti ko na ko o te ke hu au ya o si hu ma wa pi ko te ke hu au ko uhinga he oku te ekiai pe ke wongo i hoku lau marie oku ia oku wangi lelei mai ke hu. Pe oku te ekiai pe ke wongo e okoksino oku fit inafi ke hu unga he eksitea niko na ufe ao moia, na ufe palpalema mai moia. Pau toko to rewa ko whamalo ke eki. Ho o whakaawhea loto Sefaloni. Kene o mai kakato pe, e foi pe ke kakato pe ia i he ngahi palpalema pe ko fe paki moia. Ka musio ka tala noa ini.
Tai mi ko alai ko heka ko I whare kau ke o kau whangai whangatapu. Ko lele me au hange pe lele hapai pavai. Ko tai mi ko ni ko na haue fiafi o ko ape mo ki foi protaki tolu ko. O si pe tala noa pa mo Filipino, ko tuha ke lewa follow foi ta. E fiafi en pe au mohe a kanai tala mai, ke te follow pe foi taha I he aho follow ki mua pe a te kai. Kai ke te lava o tatari ki he pongpongi, ko talange au ia, mai e pia ke follow pa u mohe aki. Whanga toko ua pe a moe whanga tunga ane pe a moe taha ko toa peu ke mea mai ko kulaivi. Ko ku foi follow pe ko ia pa u mohe. Ko aha ke kohe aho taha, ko haorewa kau. Me iai o au ke ahoni, kai pe ke to iai, ke pehe o kuto lele. Aia koe mea koe nai tala mai, ka pau ko hatoto pe ia, o ko te taimipu ke pe ia kita kufanga whakatapu ka kai whiwhine. Te ke follow pe e koe ia, e ke elele pe ia he koe mea. Paka pau rewa ko ha au ia, koe ko ha natula ia ki he puke ko ia, automatically pe ene foi tu upe ana he ngawe pe ki protako e. Tu umai pe ai o umai. Pe aku ia hima ngahi lele I kehe ia. Na aku hanga I loi. Hei ke ulava wahe atu I he kulaivi ko ni. Ka te ulava e au o inbox at ka koe. Ke te wahe lele atau ia ai mea ia. Na aku fe au mai au ia mo ksino na upehe pe au it's normal. Osi katoa pe he kunga eki ki protako. So ke whakaifia eki protaki. Ko e mea ia o ku kai keu kei kanu eiti ai keu tu mai au laivi. Te keke o mai e kotoa e ku protaki aku ia. Ka pau o ku amazing pe vave ngawe eki protaki tolu ko eki a te ua noa ka pau e o mai kotoa ngahi protaki ko niko aini o kou taumua. Ka pau te mousio mai pe motol ka au. O koe kou tānoa mea. Ka pau te mousio mai ka te au. O ku mafolofola hoku kiri. I'm not like that before. Ko au ko hanga ilo I mea pe I hoku sino mei he motu a pe a moe ahoni. Me he taimi kon ko ngā eki protako ni. Ko wongo I ko kuivi. Mihi lahi ko mana wā ko nau taratu ko mihi lahi ko o mamahi ko ongo hake ko foi tua. Kai peke uto ongo ia e au. O si tu whakafoki wha pe a moe au whangai whakatapu. Ko kamata eni ke wongo I ki hoku neave. Osi kamata eni o ku kata hau mauapi. Ko nau sio mai ko pelu hoku wa e ko lava whakata ane. Na kai ke ulava e au pelu. He nai hange hoku sino o ke taim ko nau ata mai ai ko e pea mehe rehab. Hange o ku stiff. Hange o ko ngo e au ko sino o ku hange ko ha roboti. Hange nai o ke ulava ia ke hanga o hange o ko ngo e ia ku whakawhewhe ka hoku sino. Au ke he va e o ke lava ia o pelu. Fele ngahi lele ia ko hanga au ma ki protaki pe koe tolu koe. Ki I protaki pe koe tolu koe. Ko lava whenga hai fotokoto ki lalo I he floa whamalo sina na kei ulava e au. Ko kamata ke ulava ke lue. Kai ke piki ki ha mea. Na kai ke uongo I ko ulava pelen sok sino. Ko uongo I whakalaka mai pe a moe mea ko ia. I he ki I foi protaki pe tolu koe. Ki foi protaki koe tolu koe. Aia te ke lava pe kita ia o ngawe aki ki foi protaki e tol e taha ko e he wike. So my God. Foi taha pe lava ngawe aki koe foi wike. Kau museo te ke ose foi wike ia ako. Te ke ose foi wike ia ako. Ngahi protaki ke. Wike kaha upu I apini katoa ngahi protako ia. Ki he nganganai ulu, o taha ku ngangana ho ulu. Tai mi ko nganganai ho ulu. He kai te ke upu aki pe sempu ke whakatupu ho ulu. Te ke ngawe aki protaki ki he ngangana ho ulu, pa kungai e ngahi protaki o si hau whakapekech, o mai pe e nato whakapekech. Oku iai e te palopalema ke he hosino uhinga ia o nganganai ho ulu. Koe
pala make. Pai he taimi ta tau pe tau no foko sio ko ni koe ki he mea ko ni koe ko tau sino e tau whanki so tia leo. Nai pe ko haha no whagarea. Ko anga ko sio ko ke kau taha ko ni mo protaki ko ni. O koe ke hange ia koe atomi. Ke o mai pe e fo he mohimi o ngā ue aki pe koe fo he mohimi ki he ha moha. Ko ni o sinau hanga na tolo whakape kechi mai. Me ake he ke hange koe ni. Ka pau ko hofie maa mea whakahine hina koe taka uri hokia. Mana tui na kake ke tupu kou taka uri hokia. Koe uhinga e taka uri a hokia koe fuwade lere ho sino. Pe ko hangahi mea kai o kuke kai. Pe ko hatoe mea kehe iho plat o uhinga e koe taka uri ho toa kia. O si hanga pe e nau tolu o mai ka kato foi package ka kato kotoa ki he whekau aki mo taka uri ko hokia. Koe mea ia koe o ko hanga nai ki aki mo tolu i he kulaini. Ko au ko ku wahe atu pe au ia lelei. Ko ku wahe atu pe aku ia lelei ki a mo tolu. Ko taimi ko ke fetu taki mai ko ka te au te hanga lewa au fetu taki ko ki he kakai totonu. O ku nau o si lau tau i he kautaha. Pe aku nau o si ilo ai mingi i protaki ko toa pe e hau totonu pe o whakatatau ki ho fie mau. Kai ko au, kai ke o maha paanga ka te au, ke ave hanga tonu pe ho paanga ki he kautaha. O mai lewa pe nau tolu ai fo i package. Oua na ake whakakaukau, koe fo i package e o mai, pa ke whakakaukau ko fo i paanga more. Trust me. Oua na ke kapau o kuweke ki protaki e tolu koe niki a te au. Ua noa kapau e osi mai ku ngahi protaki. Kehe ko ni koe. Mahalo ko au te ulu e pehe wika hau. Ko e kutui whakapapau ia. He o kou sio ki he fufie mau ki he fungaue vave au pito. Foki mai hoku iwi mana varerei. Ka pau ke fie mau e protaki ko e whakaholo. O si o mai pena tole fo i peket ki he whakaholo. Ka pau ko ho palo mako langa ho fo i tui. O si o mai pena tole fo i peket ki ho tui. Mo e mea ke holo he kulawa peke langa ho tui he fu mamafa ho sino. Lava peke o mai menga he foi akau whafoki menga he vitamini. Mana tui. Ko ngahi protaki ako ni ngahi pia me ngahi fluti kehe. Mo e lai akau me ake heke oke niki. Ka ke taha me ake hei e whai aki. Koe mea kou sai ai, he oku oke ni. Paka tate uhanga e o koneki koe ka nau tolu. Pe koku atu pake toko taha ko ho foi koneki pe koe ki ai, talanoa ki ai, ave ki ai e ngahi mea ko tau ke o ngoi katoa ho sino. Te nau hanga lewa nau tolu o mai ka kato foi peketi ka kato ka koe. Oua na ke whakakaukau koe pa anga more. Suka kansa toto maolunga. Au ke stress. Ka pau ngau sio mai ka te au. Navu mai pe au e te on li ke tau potaha te nela malama. O si feel free au ia. Tuku pe au ke fai. More hau taimi o ke te hanga tau ki ai. More hau taimi o ke ki ai. Koe mea pe o kou fai. Kou hangau ki ha mea te umo ui ai. Pau hangau ka ha mea ke utokone ai ki hakakai. Hangau ki ha mea ke tokone ai kou family. Hangau ki ha mea te utokone ai hataha. O ku ke os ataha koe mi whare mahaki. Os tāte o te ke tāia. Koe ke te whaha mea ka koe. Au ki here wolo whae kansa. Hau ki loto ki he kulupu. Ka ke whanongo lerei pa ke sio lerei ho mata. Ki he kau testimoni mai e kakai. Na ana wau ki here wolo whae. O si ata mi whare mahaki, tarange te tā, ke te ha mea whai. Nau osi mo ui he ki protaki koe ni C24 koe ni. Koe mahaki koe ni o ku taurolotonga whe ao mo ia. O si testimoni mai kau fisi, koe uhinga ia koe e o mai e warehouse ki ai.
He kua osi he kakai ia he ki protaki koe ni. Kakai o te ke koe ke nau huhu. Koe ke nau te huhu nau tolu. Ko au, mahalo pe ku vai hoku toto. Mahalo pe. He na e talu pe ku nofo ia aku i tonga. Koe ngahi mea ko tau pe na aia ko usino na kake weki a kau. Au ke folofo ia kau kulokula. Taimi ko na whai folofo ia kau kulokula ko i tonga. Toko whare maha kia whakakea ke me iai. Ha whahinga mea pe ia oku o mai o koe ke whena pasia pe moho toto ko oku. Nau hau ki nusilane waf mawha. Mana to i koe hau koe wafe mawha mai ngai tau koe ia tau momoko ia. Koe ke hangi ia koe kai taimini. Na kai peke whai ai mea koe huhu flu. Kau puke pe au ia. Folo panatolo atu pe au ia. Folo pneumonia pe au ia. Os. Foi fua tau wafe tahawa naku fua huhu ai koe huhu tau flu. Na kai ke o me huhu tau flu ka ko whare ngau e ko nau ngau e. Ina nau oange nau tau lia huhu o whai pehe api ngau e. Ko ku huhu pe koe he aho koe he api ngau e. Pe mai pe koe he whiawhi ko ia puke. Naku tokoto whare, naku tokoto ai. O se mahina ua u tokoto he puke ko ia. Puke koe ako o se uwhai huhu ko ia. O koe ke hangatu ko aki o ku kovi e huhu. Ko mea ko ilo i ko sino o oku o i kai ke. O koe ke ne lawa ia e ia ngahi mea ko ia. Pea na aku whakapapau ia pea me aha ko ia au ki hane kai peke te huhu tau flu au ia. So au ngai huhu tau flu ia ke kakai koe ke au ngai ka au. Pako taimi peko na hau ai ko ni koe ai huhu COVID. Na aku osi whakapapau i pea ia. Pea osi ilo pea hokoa mo ki family. Hei kai peke usi huhu au ia. Ko uhinga ka palapale mangono ko tanoa ki ai. Sai pe huhu ia. Koe ke uhanga tu kuhifo ke pehe ku kai. Huhu ia whaka ofa. Ka koe tuunga ko ni ko ia i ko ni ko he uhu. Ta moe ku ki tahi ne. Na e talu pe e ne tupu ia ana. Oku i kai pe ke alu ia ki whare mahaki. Kai pe ke alu whare mahaki. Puke. Ko ne toki puke pe o mei mate. Ko toki awek whare mahaki. Ko ne ki wholo pe anaha fo ia kau pe ko ha mea ki malo he tu ko ne osi anai. Oku kei fiu whenga ia ke huhu. Pea ko hono mo ni na aku loto au ke huhu ia pea moe hoa. Huinga ko usio tau i kei tene lawa i pe ia huhu. He sino mo ilele koe ka no maha tau ia ona. Si kalo mamahi pe ia nei fia. Pau talange rewa ki ai mere. Ta nofo ta e huhu pe ia ka ta kore pe toko nia eiki. Paka pau koe mea e te tamate ai ko ia ko ta alunga ia. Taimi ko na usio ai koe pau mau ko ni koe ai ki protaki koe ni. Ya whawheta i eiki. Whawheta i eiki. Koe hamea mai ke ne hanga malu. He ku ne hanga e ia protaki ko toho tau sino. Au ki he toto, au ki he ngahi mea ko toho pe. Ki protaki koe ni. Foi pe kets kakato ko o mai kakato koe ki a te au. More than 100%. O mai ke utu kia e vai koe ke winu. Pea tauhi ake foi akau ko hau mo ngahi vitamini ke he kehe. Hau mo vesa ke tui hoku ni mai ngawe ake teknologi. Hau mo ngahi mea ke whakapipiki ku laptop mo ngahi mea ko toa ko ia. Hau mo ku laptop fo o ke ngawe ake. Whakapipiki ke ngahi mea. Ko aku package ko oku o mai. Ko os whalala pea o ki ai. Os whalala pea o ki ai. Pahekai ke huhu au ia. Te whalala pea o ki ai. Pea ko ilo whakapapau pia e au. Mahaka o mia e ki. Os, koe ka hame e tahai, te hataha tene ilo e tukunga ku iai hoksi no. Mohoku toto mo hanga hi mea ku vai e ki toko taha pe. Pakapau reu ni hanga whakafoua mai mea koe ni ke umalu ai mo ki family, papehe ko ki tahi ne, kai ke ma sila vai huhu. Hange ko mutolu mo sila vai huhu. Whawhetai ke e ki. He koe ngahi whonga ia e ki ia oku whaafofa mau pe he taimi ko toa pe. Ave mau pe e kita, kakato kita, neongo koe ngai tōno no whaka aho e mo ui. Koe neongo koe ngai whehala ki ngai tōno no whaka aho e mo ui.
Kako taimi ko te nofo mau pe kita ke eiki. Kuanga mau pe eiki a tofa hala mo ngahi mea kotoa pe. Ngahi mea kotoa pe. Ke te mo ia mo ki family. Hi lady fane. Iyo ko tale pe ko ki fohu I fehu I ke he mohi miu fa pe he mohi mia. Kau kai ke au nga he mohi mia ki he tunga ko ia ko tani mi ai ngahi nea be. Koe ke au nga he mohi mia ki ai. Au nga nia ka au ai. He mohi mia au nga pe he taha kotoa. Sai pe mo he mohi mia. Sai pe mo kau taha ia. Koe ke. Koe mea pe ko uhinga ua ki ai. Ko au nga nia ka au fane. Uhinga ko palapale maa kia ko nea be. Ko nea be. Aia ko mea nia ko kiwa ui ai I nea be. Ton Lisa. Whakatau pe ke tika ke kau he vesa ko ni ko kau ko ni ko. Kau he vesa ko ni extra ko hea ko o mai Aia ko tari pe ia ki a koe whane. Sai apito pe he mohi mia. Ko moutoro ko na koe na mumo ui he mohi mi. Still go for it. He mohi mi. Kei whafofa. Kai ke poka mea tatau pe. O ke nik tatau pe. Ko koe na I kai ke aonga ka koe he mohi mi. Aonga katoa uporotaki kehe heni. Ngangana ulu. Taka uri hosi no. Whahinga mahaki. Owa he mahaki kehe te au. Mahaki kehe kahi. Palo palema. Ko nofo koe ni. Ko ilo I kakai na mau ngā au he atomi. Na kai ke aonga he mohi mia ka nau tō. Oku nau kei se au pe na toro pe a moe au. Pea nau kei se au pe nau toria pe a moe ko aie ha marina rapa koe hao tui koe au. Ao ngai protaki koe niga moudolo. Ko ho tau sino o kehe pe. O kea kakaia na anga kia he mohimi. Koe kakaia koe ke anga kia he mohimi. Wia kakaia o ke whetakai pe moe langai va No rini ko ilo koe foi akau hene aonga ka koe ho va Whakaholo mo sino, ke la vai ho tau vae ho tau sino. Ma u kotoa ai protaki kotoa ai heni. Ha wha ahinga palapare ma peo ke iwai. He manatui ko he mohimi. Ko he mohimi ko food supplement beia. Tatau pe moeni. Ko food supplement. Manatui e taimi ko e tau tupuga tau tolu. Oku ia ngahi mea kai mo ngahi vitamini o fie ma'u katoa ia ki ho tau sino whakaaho. Ka koe ngahi parapare ma ko ni koe e tau whe amokaki whakapaanga. Si ma'u mai pefu me isi pia haka. Kai ke hafoi vesta polo ia. Kai ke mahu te foi vesta polo ia ki haka aki. Tai meni hiu tau kai pehe tau hua. Tau fie ma'u. Kai pe ki he ifo ko ho tau hua. Ka koe ke tau lama tatoro whakakakato ngahi mea ko fie ma'u ko ho tau whanki sotia le o ko ki ho tau sino. He oku, ko tangi ko tau ai ke toke tā, o tala mai ke kai moe he aho. Tuku moe. Kai ko tau tole koe ke rā. Ko mea pe wau ke tau ki se niti whaka aho ko ho tau ki family. Ko mea pe e kai aho tau family. Ka ma'u mai pe ka papulu ia o hae. O kai e family, tau pehe tau tauria koe foi sai tahaya. Mo ira u alu ko training he kau taha koe ni. Tā koe foi to e ta e ofa lahi a tau tolu ngahi mātua e tau foi kumi mai fuka papulo. Hae, iat mo fuka haka ufi o at ke tau whanau mo ke kai o tau family. Tā aku I kai ke whahamo uilele I ai. Koe mea ko ksai ai ki kau taha mo protaki koe ni. Kai whai te riha tau tolu ia. Ka tau whakakakato pe ngahi vitamini ko toa koe ni. Ko tau ape ko he pongpongi o teiki. Ko tau teiki a tau tolu ko ia. Osi omi katoa e ia ngahi vitamini mo ngahi mea ko toa koe. Oku totonu koe ke tau hanga whawhanga a ke tau whangi a sotia re o ko tau sino. Osi whakakato pe ia he. Pea tau a taina rewa tau tolu ia ke tau kai pe tau tolu ia ha me au tau fie kai sai. Ka pau ku ke suka. Ka pau oku ke suka. O ke me akai oku ke kai pe koe tataha suka he ata.
Ko taimi ko oku ke ngau e ke protaki ko ni. Ngau e whakaaho ake protaki ka ke kai noa ia ko ia. He kai pete ke tau si o kou te tataha usu kahe ata. Ko pāti pēnia o food e konga o mea kai. Ko ngahi mea pēnia me hanga whetongi mai aki ngahi pāti ko mea tokoni ko totonu ko ke tau ai ko tau sino. He? Sai. O ki he coffee. He? Ko coffee ko kau taha ko ini. Te ke inu ko ki ho lai taha ho coffee. Ai coffee. O si iai pe ho iwi a ko iai. O si tokoni pe coffee ke pēnia ngahi a wheti ko ho sino. He? Koe kai ke ngata iai koe coffee. O free suka ia. He? Oku mo uilele ia ho family o sai. Oku ao ngai ki he tau whanau. Ao ngai ki he tau whanau ko ni koe anda koe lalo ko he tau tahaua. A eni ko ke lava nau toria huhu he huhu COVID. Te tau o ta toru ka kai lalahi o huhu. Ka ke lava tau whangi whanau a tau toria huhu. Pea whewhere waka pai mau na toria COVID. Whewhere ka pai mauna tole he COVID. Prepare e koe e whanki protaki koe ni, he ku iai pe mga hei whai protaki ke hei e whe unga ia moho ki whanau. Hange pe e halole. E sa ia e whanki whanau. Malui a kau nau sino mi he ta umahaki koe ni. Koe protaki koe ni, oku aonga pe me he ta ulahi taha. O a o ki ha pepe mahina taha. Te taratu ka ki mo tolu eni. O ku fie mau, o ku fie vahe au pite protako eni. Pe a kou fie mau ke koneki mai. Pe a te u koneki koe ki apalaini. Ko nau tolu lewa te nahanga o mai oa te ke au ke huu pe hataha pa ne tuwa ki ata mea pa ke tuku pe ke toko taha koe ake ne whai ho o ngau. Fie mau. Ko ho nek fetu take pe taha koe pa ke eke ko ha loloho I he kau taha. Ko hinga ko ke ke prepare te e awia ka koe protaki, he koe ke hanga ilo ilele fo packets totonu ko ka koe. Ko kumea pe ko fai ko vahe ka koe. Pe ko pa ko no mai pe ko pa ko nek le va ko na tol ki ana tol. Pa ko packets ko te na hanga le va tala mai. Ko foi me alele mai pe gen ko hanga e o fa o atu foi packets o atu ka koe. Foi peketsi eni e tolu noa e tau mahe wika hau. Peketsi kakato e tolu noa. Ko koe kou ke fie mau hao foi peketsi. Koe hao palo palema. Kuo pau ke koneki ki tau taha koe ni te o atu. Pea koe harewa koe a peketsi koe tene talamai ka te au. Ko ia te uhanga o provide ati apini. Ko foi hao pe o pick up. Ko ho hao pe o saini mo pick up. Ko saini ko ke kau taha. Ke lava o mau me iai protaki. Sai. Mana tui. Ko taimi ko te ke. Kapau te ke hao ko pe mai ko ia. O, whema o bea protaki. Koe ke whema ke join iau ke kau taha. Lava lelei pe. Kau to ia e ngahi lelei ia te ke mau. I taimi ko ke join iai. Taimi ko ke ngau e ke protaki. E hao ho toko ua moho tunga ane, moho kāsini, moho anti, moho ankolo, moho okui, moho oha. O sio mai ka koe panau fie mau. Taimi koe te ke toi fie mau ai. Sio o sanga ko moreki ho foi akau neta. Ko ho o iheni pehe kau taha koe ni, ai ho foi akau neta. O atu ko ia, mo ui ko ia, vahe ko ia, toi hao ngai foi akau ni akau. Ko ho au pe akau taha nima. Mana tui o ke vahe pe ko me akau taha. Akau taha ko es vahe pe ko ia ai. Ko nea o pe ho foi akau ni o taha nima. Pete ke toi whae koe ngā ue pe ikai. Ko ho foi mohe pe au ia tari ho in kamu e ni hau ki tu. So ke helele I koe kau taha koe ni. Ko mautolu kona nā tau I he atomi. Te ke vahe ko ia o whakatatau me he whakatau hoongo wae. Laini ko hoongo wae. Ka kai ke whakatau hoongo wae ko te ke vahe ko ia. Pea ka mate hawa e ia taha he tau whakatau. Ka kai ke whakatau tahai hawa he mahe kai pete ke vahe ko ia. Pea kai pete ke vahe mo ka kai ia ko ia ho taun laini. Sio.
Koe kau taha ia koe ni. Ko ho hau pe au o nofo. Koe me alewa a mautolu ia koe ni ko he kulupu hono whakalere. Ko hau pe au whahu. Koe mama ate kakai whahu. Ma ate kakai. Pe ko hataha kumi kakai koe pe ikai. Me hi apa lai ni whika ua noa ki olunga. O au mai kia te au o ku maunga au e whakataha. Laku ma e nau kakai, laku atu mo kakai, laku ko ngau e koe ni ya, o ku ngau e koe ni, hei kai ke hata, te tate mea koe ni. O si lau wafe ai kakai, na o si ala na tore miliona he kau taha koe ni. Koe haha no hinga, koe lelei e protaki. Ua ki ai, koe ngahi ngau e koe ku whai koe he mea, o koe ke huu pe au pa whai pe ngau e. O koe ke huu mai te koe pa ke whai pe ko ngāue. Ko ne au pe ko akau ni o taha ni ma. Kai lewa ke te whai ha ngāue. Ko ku ngāue ko toa pe mo ngahi wahe ko toa ku whai mo protaki ko toa ku whakatau. Ko o mai ko ya o wha o hake i lalo he kakai i lalo ku whai. Ko ne whonu pe ko ya tau hanga ka toa hifo mai wahe ko toa wha o mata. Ko monu ia i he kurupu ngāue o ko iai. Kurupu ngāue whakai li fia mea ko ngāue whakataha. Ka ko hono palo parema. Koe ke nau tare na toria ne ka TV. Ka pau ko hataha ko ia o ke hau ke ngau e whakawaha ki hataha. Paka pau ke hau ko ia ke ngau e pe ko ia ke sio kita pe ko ka koe. Koe ke tari hai kulu koe ni. Ane afi. Oho vale pe ane afi ku. Seni i mai he kau taha e foi tohi ati o ni liu. Ave iki Filipino lau ngai aki au. Ngahi live ko ni ko TV mo ngai mea ko to ande ne fu lau nga iau pe mo to taha ko isi sei lampet. Seni ima he kau taha he email. Mele ke ilo to taha ko na. Ko pe io. Seni ima mo fu tohi ko fa ho kulau. Ko ne me an ko na fai ko ke atomi. Ku to manga mai ni ke ne to fai ha ke kau taha ko ni. Ko ne motu mai pe ko ya ko talangi ke kau taha. O iai pe ene mo oni. O iai pe ene mo oni. Na iai ene paanga na e hu mai o mole he kulupu. Pe na iai e mau paanga na e alu kiloto mole he kulupu. Ka ko mau tolu mau fie mari e pe mau tolu ia. Ko ia pe ia o ikai ke fie mari e paku alu holo pe ia ke ne hanga o tu usi hataha pe koe ko au pe. Ko mea pe na avi he kau taha. Seni mele vai kau taha o tala mai mele. Mau pirive e mau tolu ia koe. Koe nau poloka ia. Mo sio koe kau taha ia ko ni o ku kehe ia. Koe uhinga e ku lai ia ka koe. Ka kaitonga. Na tula ko ke mau ko ta unganga whakatonga ngau whakawaha a. Mo e alu koe ke kumi ake ho kakai e tukuhifo aka hai mo tukuhifo aka hai ke mao he ho kakai. Koe ke fie mao he kulupu koe ni. Koe kulupu ia koe ni ia. Koe kulupu ia kau muri. Pa ko hu au ki loto he kau taha koe ni. Ko o sanga e au i loi pa ko sio mata au ia. Ki he ngau e whai totonu e kulupu koe ni. Tāne nei pa mou ilo. Pahia na tole he ala he miliona. O si ene na ta ana toi ni mata ana toi hongo fulu na i he kau taha na tu pahia na tole he ala he miliona. Ko na me ana tole fai ko vahe mele le ka tau tole. Pa ko taimi ko o ku ke tu atu ai ko ke tohi ko ka na tole o tohi ato fe ka aki mo hataha. Te na ana tole to ko gitu o me kulupu. Ko ke na sa ia na tole ia ai. Ko ke na sa ia na tole ia ai. Ko o vale pe ko sio hifo. O ku remove olionia me kulupu. Ko olioni na mawhewa vahe aki e hu mai. Pea mau ai mau ki kulupu set. Ai ngoni ko tano aki ai. O vale ko sa ko remove kakaya me kulupu. Ko fetu taki lewa ke kau taha. Ko haki no remove ai kakai ko ni me kulupu. Hanga na tolo seni mai e tohi toko taha koe ni. Ko toko taha koe ni ko olioni tuione toa. Ko hinga wahe koe ni olioni ka pau ku ke fie mau ke e chili he kau taha koe ni. Tuku e neka TV.
Ai ana vahe o lioni e kautaha ko ni ki fine motua ko matavaha. Pea alo matavaha o vahe kulupu ko ni ki cefaloni. Mana tui ko mau kau whengawe aki pēni. Ko mau ngahi vahe ko ni ko vahe whawai. Ana utala tu te keke ha mau pang matul ke mahu ki loto ki kautaha. Alu leva o matavaha o vahe ki cefaloni. Fine motua ko cefaloni. Luaki alu hake panga cefaloni ia ki Filipino ia kelesisita ia. Pea mauleva he kautaha ia se niti ko cefaloni. Tohi atu leva o lionia, o lau atu ia ke fine motua ko Filipino. Oku unfair ho ngawe, na toton ke o te ki hanga whakahua a cefaloni, tatari a cefaloni, hou te mea cefalonika, aleva ke resisita matavaha, pea e toki huu mai ai, ilalo ia matavaha. Tohi ia o lau ki fine motua. Play mi eia o ku ngawe ta ngawe fai totono fine motua. Mosio ki tau ngawe fai nga o nganga whatonga. Ka e o kurangi mawe pa anga cefaloni o ave. Hame o ke tau loto lele ia ke resisita pa cefalonia. Patan ko mawe tau pa anga tau tolo antaya cefaloni. Ne muna tau vahe lele ki to tawa ka kurangi resisita cefalonia pe no cefalonia lunga. He ikai ke houti he kautaha ia hapa anga hataha. Koe tari mai ka koe ko ho vahe ki ho resisita. Os kau te ke resisita koe. Ta koe uhinga e nau hanga he kautaha remove ka kai ko ni me kulupu. Ma koe peke ute fetu taka wanau tolu. Mahalo go ia huha fetu fo ou. Ka kia au mo ku whainga loto i ngawe. Na e to tonu pe. Ke na fia pe na waia ke na antaya cefaloni he kuraki ane pa anga resisita cefaloni ke kautaha. He kai ke pure ho vahe ako e ia. E pure e toko taha ia o kuraki resisita. Pa mo tuha kare pa mo tolia o play mi ke muhanga tala kovi ia ke ai kakai ko e sio. Ke ke nau fia maa na tolia e ngahi lau maria ko ia ke kulupu. Ko mea ko uhinga tu ko kia mo tolu. Kakai tonga. Ko o iai e ku trima pe mo e ku kolu ki he kautaha ko ni. Ko e ku tau mu a mo hoku loto ko fu o fie maulahi ke o mai we hausi ki Nusilani. Ko haha no uhinga he o ko tui ta e toi vei ua e si seifi heni haka kai o ikai ke nau fie huhu nau doruia. Mana tui musio pe Facebooka. Felau aki pe kakai ia he kau huhu mo kau tae huhu. Uke he ha fetu waki. Peke u kawa ka faha. Ko mea pe ko fie mau. Ko ia pe ko tu ai pa mo sino ko pe ko ile tu nga mo ile lego ga sino sai. Ko mea ko sia tu ko ki ai. E to ko ni lahi e ngahi protaki ko ni. Ke si malu ia ki kakai o ikai ke nau fie huhu. Mana tui, koe ke fie mau e ke tau whakapopula i patau ta tolo hu patau he ta tau pēmo e pa pena tau ka tupe na tau ke nau whiri tau ataina pena tau he nau fie mau ke nau whiri. Ka koe mea ko sio atu koe ki ai. O si vahe mahe kau fisi. Te aku holo mo e matei fisi. Koe ngā ue prota koe ni. Te koe mea ko haue hausi ki fisi. Lele ia kau taha koe ni, ota koe kau taha koe ni, aho pe wha, aho pe ni ma ke mau ho protaki. Kau hinga pe ka ke mau protaki, he nai ka iaie a ngahi mea nei o mai nei whihala. E ko hinga koko na ki le ia protaki ko tok mahe moni te. Vave au pito soka pau vave pe he ai ko na o mai koe protaki, o mai pe THL. He express mai pe. Koe ngahi me akantoa i loto ko ia, os i loto pe he foi package. I loto ho le sisita, i loto e kono o mai express mai ho o tā, mo ngahi protaki, mo ngahi mea kātoa, os i loto pehe foi peke teta. Pea ke whai te riha pe koe pe te ke foi peke te whiha. Taha ke taha nima. Sai, kau tarano atu lewa ke whakapisnisi. Ka pao te ke hu he foi peke te taha, i oku ke lawa pe ko lele whakapisnisi. Ka pau ke huhe peke te wā, peke te tolu. Ka pau ke huhe peke te taha, pa o se taha wike whiha, pa ke te aiho foi peke te taha sai, ko se alati au peke te koe ua. Ke pehe pe, ke wahe pe koe, ka e peheni.
Ko ngau e ke fai, mo ngau e ko fai ngau e tatau pe. Protake o ke ngau e aki, protake o ko ngau e aki, ngau e tatau pe. Ka ko taimi ko ne whakaseniti. Te ke wahe ko ka pau ke akaunta, te ke wahe whaka-akaunta. Ka pau o ku ke wahe whaka-akauntolu, e liunga tolu ho o foi wahe. Paka pau o ke wahe akauni tahanima, e liunga tahanima ho o foi wahe. Ko ke he kehe ia ai package. Ko ke he kehe ia ko ai whaka-package. E tipeni ho o wahe, pea me he package ko ke whakatau. Koe ke tipeni a miho o mai koe ai kau. Tipeni ho wahe au pea me he package ko ke iai. Pea o to iai pe mo ngahi benefiti kehe ia, te ke toe mau ia e koe ia, pea me he o mai ko ni koe i hao invite maha taha ki loto ki he kau taha. Sio? O si iai pe koe ke he kai te ke hao ko nofo tae wahe pake tae ngau e pake tae wahe. Kehe au pito ai ki kau taha ko ni me he kau taha atomi. Kehe au pito. Hange ko ini ko au ko akaunta ni mau. Ko tu ya ko ni pete faya hanga au e pete wahe pe i kai o si hau pe income ya aku ya. Ai ko tu unga ya ko o kulele ya ko ki he ko lele fika ulaki ya ko kau taha ko ni. Lele fika ua. Ko ngahi ngau e online ni ko na ku aluai, na ku ki atomi. O ku nau tala mai ko ho business. O ku ke laisen ko ho business. Ka ku mo ilo o ku nau ke pule i mai pe nau toria koe. Tala mai tapu ke live i protaki he Facebook ka. Tapu ke lulu he protaki. Tapu ke whaka ase price ai protaki he Facebook ka. Ilo ka taha koe ni, ke hame ape heia. O ku ke whai te riha koe haha o mea e whai ai. O ku ke osi pule ko ho business. O si pule ko hapa price o ke whakatau ai ho protaki. Pakapau ke avetai totong. Me ape a koe. Ke os pule ko ho protaki. Pe au ke whaiteri ha manatu i koe te ke wahe koe me he protaki. O ku ke wahe koe me he akauni ko ke whakatau mi loto. Whakatatau ki ai. Pe koe taimi ko haue protaki ka koe. O si whaiteri ha ku ke os ouni ko ki ai. Ke ngau he Facebook, ai ha account he Instagram, ai ha me he YouTube. O ngo fua pe ia i he kau taha koe ni. Ko lele ia taha ko mau i he kau taha koe ni. Kai ke toi popula. Nau koe ke taimi ko ni kona ku ngau e koe atomi. Kau ka laivi, kua pala unga iau. Osi ko ia, kou laivi hanga tonu au ia. Kai ke uwheware lo iau ia. Ke whakatau mea protaki pa whekao e hau toko ua i whee ke whai e laivi. Ui ngā nā ilo kai to uka kauni. No, ko au laivi hanga tonu pia. Koe me aha ia o ku te tuu pe kita ia, o whai pe e te ngā ue a kita, he ko e te business. Na e o lau ngā iau. Pea koe ngā ue koe he atomi. He kai te lava ko huha o a kauni, pea te huho mari. Ko pau peke mo a kaunta. Kau taha koe ni teke akauni kehe o mari, akauni kehe o whanau, akauni kehe o whangamongo puna. A tā pe kau taha koe ni. Me ane kui koe free tau ataina koe a kau taha koe ni. Teke whai te riha koe haha o mea teke whai ake protaki. Ka koe mea peo kou kore. Ka pau koe tau o mai e protaki koe tau mereane o spend ko inbox atu ko taha peu ke fie mau e protaki ko ospen ke inbox mai ka te au ke he protaki. Hange pe ko ia na tātu ko whehu i. Ka pau ko foi package e taha i ene no molo ko tolungeau Amerika. Ta tau pe te ke lava hu mei tonga Australia te ke lava hu me ha tapa pe mamani. Ko mea ko sai e nia. He gropol. Ke hangea ka whanki kau taha ke. Ke lava e si kau overstay ia le sisita. Ke lava si tau kakai ta tombe to ngā le sisita ke nau ota. Kau taha ko ni o ku ke lava o le sisita me ha tapa pe mamani o ke iai. Ka koe foi packets o tolungeau Amerika. Tolungeau Amerika. Pake hau lewa koe ki Nusilani. Around the whangeau ni manoa. Koe whaunga to tonu ia o i kau taha koe ni. Paka pao lewa ia ha kau shortcut.
o ku nau feinga ke nau hanga tuaki ke kakai o ku toi maa nge ko shortcut ko nai na ia ten ka motolo mea ko ni o sia e to ko taha na e wahe hake he mau prokalama ko osi na e hu ia he ta we fiha me heni pe aturi e to ko taha ia ko na e koneki ki ai mi he kau taha si he holo ai ko ni te feinga ke hu fo o mai ko e ku nai na i ki a motolo ka inga tonga mo alu he hala totonu hala ia te ke fie maria i ke palo pare mai hala ia te ke fie maria i ki ho taun laini hange ko ni te whakatata pe ka te au ka pa te ke hau ki he kau taha ko hau iau ko hinga ia ko o ko hanga mau pe koneki ko ki he toko hongo fulu i olunga iau ke iai hataimi o ku turi au he ngawe o ku ke safe pe ko ia ki he kakai ko i olunga o wa te ke hao nofo ngata iau pe te ke ngata he toko tahi olunga iau pe te ke ngata he toko tahi olunga ko i taro tato ia ngai whanonga ko ianga ko whakalere ko e mau kulupu o ku mau ngaue pa mau whakamua e ki he mau ngaue mau whakamua e ki he mau ngaue ake mau ngaue whai totonu mau alu pe he whaunga polisi totonu ko e kautaha na ai polisi totonu ko e kautaha o ku ke hu mai pe ake alu pe he whaunga tatau sai ia ia ngahi tuaki o pehe ko e tuaki ko Asia tuaki o pehe o ku ngai tuaki ia o pehe orioni o sen ko to Facebook kan tu ngai tuaki ia o pehe o ku iai ai me ko cashback o ku iai me o ko cashback ko ngau e ko ni ko apalai ni ko no mau iai o ku nau ngau e fai hala ake me ko ia te uhanga o whakamahina ka ki motol ko ngai tano sa sala ko ia o ku kai ke mo on ko ngahi ngau e ko ia o ko ngai tano ko ke mo on ko ha mea e ngau e ta e fai totono ai hakakai ko nau os i he kau taha i he ta we ni ma fai hake ai ko nau osi kakano nau tolu i he kau taha nau osi ngau e fai totono na to he kau taha ko uhinga ke ha ke o e more e nau ngau e nau tolu he kuma mea e nau mo uia nau tolu pe nau os pahia nau tolu he ala he lau kilu me lau miliona pe ko yanga ko e tau ngau e ka pau ko e tau ngau e o ku tau ilo o ia ki benefiti o ku mau e hatahi olunga ia kita fair enough pe ia fair enough pe ia he ko nau tolu o ku nau fai ho tau training i ko nau tolu na nau o mai opportunity o tau ilo ki ai opportunity ko nau tolu o ku nau hanga o mai ka na kai tau me ia o mai ki hen ko nau tolu ki a u ia ko ki no fa ki no fa to ka ngai me ko ia ko me pe ko hanga o at ka mo tolu ka pau o ku mo fie active pe mo success i he ka taha ko ni fie ma o ke alu he hala totonu alu he hala totonu o wa te alu he sotkati he ko taimi ko te ke palo pale mai e he holo ho online alu he hala totonu pe te ke ngo ile vai ko ku ke tau atai na ho alu ko hala totonu ko mau kulup seti ka pau te ke hu mai ki ai ko fra amuange ke fetu taki mai ka hanga faka hu ko ki ai ela hu ko ki ai te ke ngo i pe ko ki ai lau mari e ke hei loto he kulupu matakari ke he ke ko hanga ko fra fehoa naki ko ke atomi mo ilo e kakai ko toa ko wala he miliona he atomi matakari pe ia nau tolu te taten ka mudo ko ke ha matakari ke he mo ilo ka taha ko ni hu ki loto ka ke sio matakari uri siaina matakari keheke na osi ya ko to pena to ki olunga aya oku mahino ai ngau e ka taha ko enia oku lava ke nau tokoni ki ha fahinga taha pe oku hu ki loto i he kau taha te nau lava ke nau hanga pa ko mea pe o fie mau o ke nau fie mau e negativi ko ke nau fie mau e negativi ka paule va fema o ke tau hu ia te fai ko ke halanga ngau e ia e whakalaka he ngahi negativi pe he ko ha pe kulupu ke hu ai ngau e tau ataina ngau e fie mari o te ke ngau e whakavaha ka hataha pe te ke ngau e ke ai ke tuhi whaka hai muhai te talatu ka ki motoro
Ka pau te tau ngā ue ngai kurupu ke tau o mai ake warehouse ki tongani. Ko e tau ngā ue ake pe mai e warehouse ki tongani, te tau lewe monu koto ai. Homo family o mauto o ku, family o hai whainga matakari pe. He? Aia koe tau mu aia ngā ue ko whai ke kau taha koe ni, ke aha taimi ko o mai ai kau taha ki heni. Ko uhinga ke mau si malo ai mau tolu ko ni ko oku kake mau huhu. He? Ko uhinga pa mo tau whanau ko ni ko nau tau iki. Oku ia he whanki protaki lelei au pito ka nau tolu. Pa tau ongo i lewa tau seifi. Pa seifi mo tolo o mo huhu, seifi mo tau whanki whanau ko ke huhu. Aia koe ngahi koe ku wahe ia ai lelei kehe oku ke ose ngahi lelei e kau taha ko ni wahe atu. Ka koe mea pe ko wahe ka ki mo tolo, ko fie mau pe au, ka kuke fie mau, ke try e protaki, fetu utaki mai. Ko wike ka hau o ku iheni pe ke te tolu noa. Pakapau ke fie mau ke try. Ko fie ke try. Pa koe lelei ko te ke mau ko ia, pa ke wahe lewa lelei ko ia. Wahe lewa lelei ko ia, ke inasi ai, hange koe ni. Kapau koe tolu ngeau Amerika. Mahalo pe ki around ni whangeau ni manoa. Kapau oku kei mo ui ha okui, pe ku ha anti, oku ke osisio mata ki ai, oku yaha palopalema oku wheao mo ia. Oku yaha ha family, oku ke sio ko na ulolotonga, no foeni o tari tafa ko hinga ko hangahi palopalema. Tai mieni ke tokoni ai ka kinau tolu. Tai mieni ke ave ai protakia tokoni ka kinau tolu. E mahu inga ange kia koe, pe oku mahu inga ange kia au, ai ki tola tolu ngeau Amerika, pe oku mahu inga ai ki mo ui ko ni koe oku lolotonga whaingata ia. Ko whehu ia. Ko ki amau ni koe ki he foi whole package, te taratika ki mo tolu oku kei si i pe ia. Ka pau ko au whaeu ke mo ui oku ke kansa. He kai kia hatahaya tene tae mau e ki foi tolu ngeau Amerika. Ka kou foi peketi ko a aku koe e tolu noa kou o mai. O kou fie mau pe ia e au, ke alu kiha taha oku lolotonga iha whaingata ia. Ke alu kiha toko taha oku lolotonga whaingata ia, au pito. Kansa pe koe teu ke tafa, pe whiao moe au, whahinga. Ko au kou whaka amuange ke o mai ha taha, ki au hataha oku fo'u whaingata ia. He ko hono mo ni o kou fie mau, ke mou sio mata ki he ngāue a ki whanki protaki koe ni. He kai ke tau tui tau tolu ia, he kai ke mou tui mai moto ke tala noa atu. He kai ke tui maha taha ia, te tau toki tui, pea teke toki tui, i hao sio mata ha me mipa ho family, oku lolotonga wheao pea moha palopalema, oku wholo foi akau me he toke tā, oku ke wheao pea mo palopalema ko ia. Ko foi pe ketse tau noa ko ia ko fie mau lahi au pito, ke uhanga o raki pāsi atu ia, ki hataha, o kune fu fie mau, oku o osi iha situation pe he ia, oku lolotonga ia. Koe protaki ko ni, oku aonga pea ka taha mo ilelei. Aonga pea ka taha mo ilelei. Lolotonga pe e tau mo ilelei. Mo e tau kei tau hi ake protaki ko ni. Pahe kai lewa ke lava ke tau mau hangahi mahaki a muiange. Mihe ngahi me au tau kai. Mihe alu koho tau ke motu a. He taime ni alu koho tau ke motu a. Tau mo ilelei. Kone alu koho tau ke tau motu a. Os kamata lewa ke asimai ha. Ke asimai ha. Ngāue ake protaki i he tainimi i ho kei mo uilelei. Ke ha kene kei hanga pe wau pe mo sio mai. Oku ai mo e protaki oku te ngāue aki. Oku ne whakafoki kita ki he tau i hongo fulu pe fiha. Ngahe, fotunga ko o kita. I can tell. O kou tala pe e au i he ki protaki tolu koni ko ngāue aki. Ko koe ko oku ke ilo i mai au, ke osisio mai pe koe ke hanga tala. Pea mei hoku kiri.
oku te ongo kita ko tokili oku ma folo ko tau fahi vai ni ko me ni manoa o ko lava pe au ia ke uhanga tala e ku liliu lahi au pito me ngawe ke ki protako ni ua noa ka pau e osi fangi protako ni he ku ngawe aki pe kai ke ngata ai pe osi mo ngai protaki ia oku ani ko o tari au ko ki ai ka pau oku ngawe pe aki protako ni oku yai e amanaki lelei ko uhinga ia ko oku tu mai a ko ni ke uhanga vahe at ko lelei na oku iai ha me mipa ho family oku ne fu fie ma whakaholo ko koe o ke fie ma e whakaholo oku iai package e whakaholo oku vave au pito pa i he taimi tatau pe o koe ke ngau e aki pe foi protaki e whakaholo te ke ngau e ake protaki e whakaholo ngau e aki mo ngahi protaki kehe oku tokoni me ai ke whakakakato mai pe ngahi hivi mo ngahi mea kotoa ko ki hosino i he taimi ko oku ke lele ai ho ngau e aki koe protaki whakaholo ka pau ke ngau e aka hamea ke hina ho mata ko ho kili oku iai pe mo ngahi protaki ke te ke toe ngau e aki ki loto ko hinga ko mea kai mo ngā mo ho toto mo ngahi mea kotoa taimi o ke ngau e whakakato ake foi pekets ko ia. O ana ake whakakaukau ko haki paanga more o ke ngau e ake foi pekets ko ia. O te whakaukau ko paanga more. Whakakaukau. Ko taimi ko tau ngai ki tau ngau Amerika he tau nofo ko ni. Mea noa pe. Ko tau pea te me ki tau ngau he aho nos. Ka e lava ke hanga o mau ia tokoni ki hao kui. Ko ho kui ko ia o toko ke hano iwi futa o motua ko tamai ko ha fa e ke fie mau ave ke nau try he te talatu ka ki motor ko taimi ko te nau vahe ta lele o nau mau te ke veke le vai o alho akauni me he taha piu te ho akauni me he taha ke a o ki le volo tapu taha le akaun tahanima ko a o pe ke akaun tahanima pa ko akaun tahanima ya ki au ya o ka tafu me alahi ya neongo na hu he fa fe valunge au ka ko amau ne pe ke te tahanima o ko no afetu taimi ko oku te hu ai ko na lele tu pe e no silani na e pe bangai kakai ki au mo ku se o ka pa angala henia ulo aki mo ilele ho family ua te ma o mai be mo income to vilo mai pe pa mo income ha o me ha ki pe me ka uta i ho fo i hu pe a ko o kumi e porotaki ki a ko e pe mo family o si ma o pe ai ho income ya ko e ko uhinga he ku ke hange ia ko ni te ke alu kumi mai kakai mo mea ke kai grupo gane ko iai o singawe whakataha pe me he toko fihango fulu ia ki olunga iau mau ngawe whakataha ka koe mea pe ko kore at ka koe oua mua te ke hao o negativi pe te ke hao ngā aue hao ngawe taina hao pio ave protaki ko ho family hao ngawe taina ka ke sio ke tau hanga pio te fo ilaini ko ni nusilani ke o mai e warehouse ki nusilani ko ku tree mai ya ko ku koulu ya ki ka taha ko ni ke o mai ki nusilani ka na uhinga ke to off yange ma veange ku fetuku ki tonga koe te ota mai mi heki heni te ave mi heki tonga kakai tonga o kuke lava le sisita me tonga. Pea koe le sisita o koe ke o mai hapaanga ia ka te au. O wana ake whakakaukau te ke o mai hapaanga ka te au. Ko au ko wahe atu pe. Pea moe ko o atu pe ai founga ke ave kei ho o paanga. Moe o mai kei ho o protaki sai. Paka pau lewa ko ha mahaki whakawave. Koe ku tau mua te ulele e kautaha ko ni o hange pe koe kulele i koe atomi. Te whetuku ma e au e protaki ki heni. Pa koe taimi ko koe ngahi mahaki ia, he kege nau te lava nau toria to e tari ki taimi o mai ai. Ko patu mai pe au o mai o atu e protaki. Whai mo ke alu ko ngawe ake protaki ki ke mo ui. Toki alu lewa o ta, a koe hau lewa o ta au ka au, no fule wao tari aki ke kau hau hoko. Ai koe founga ia koe, o kou whakalere aki koe hataha o ke whi mau ke whou mai a te au. Te ke whou mai a te au koe ha e kulele taha te wala lava. O kia e ai ngahi mahaki ia, sai pe ia, alu peho o taha koe tari, te tau tari pe tato. Ko uhinga te nia aku, o kia e ngahi mahaki ia, whou whi mau viviri.
Oku iai hao mahaki lolotonga I whare mahaki. Iai hao vai oku lolotonga I he whare kau vai. Hau te tau lava whengawe aki ke tau ave protaki ki anau tolu I he wawe taha te tau ala malawa. Ka tukuange lewa ke toki vilo mai ia. Koe tau mua ngā ue ia o kou whakakaukau ke unu ki ai. He ko e ku mo uia mo e ku tau mua kou fie mau ke uwhai haki I ngā ue pe ke tokone aonga kahata. Pa I he taimi ta tau pe. Lava lewa ke hau lewa ngahi income ko ia. Ke lava lewa ke utokone a ki hata. Hange koe ngahi kakai ko nau ke loto mamahi mai a te au I kulupulili. Koe ngahi whonga ko toa pe, ngahi ngā unu ko toa pe, ko ilo koe whotutu pia eiki. He ko au e nei kai pe ke uloto au ia ke ta ofi e li. Koe kusio koe ki he wifani e kakai. Ka I he taimi koe ni koe nai hoko mai ai koe ai lockdown ni. Hoko mai ai koe lockdown ni o si. Maha toki family, maha mooni, koe ke pehe ko tukuange li, ko ha whahinga uhinga. Koe e ki pe tahu ne a fio I mai. Maha mooni pe. Kai pe ke te ilo e pe te mau mi whea se niti ke te whao ake sea. Pai he taimi tatau pe, I he taimi pe ai eiki, pe a moi whounga pe ai eiki, ke uhanga tukuange ai e li. Hanga rewa he eiki o whakaawa mai matapako e ni. Pa koe matapako e ni, te u whakarika atu pe, ka kou fie mau ke uhanga o mai koe, ave ke kulupu, traini koe me ai ka pau ke fie mau ke pe a business. Paka pau ke fie mau koe protaki, e o ate toko taha ka koe kene o atu totonu e protaki totonu ka koe ke vave ho kiua pe ko healing pe a me ngahi palopale mau ke iai. Te u koneki koe ka ki nau tolu, pe ako nau tolu me lewa ka te au ke o ate protaki me heni. I he whounga totonu, pe a moe whounga, he keke whaha palopale mai ai, pe a moha toi longoa ai, koe mea peo kou kore atu. Ka pau te ke hau koe ke he kulupu, pa ke hau moa whainga whounga negativi moa ngai whounga, te taratau ka koe kehe nau tolu ia. Koe kau muri e niu nau whakalere kulupu. He kei e tau oa tatou me tau ngahi tō o ngā lolenga whakato ngā mui mea whai ai, koe wawe taha atu hana toto o koe ki tua me he kulupu. Ko ku kore atu ka mou tolu kai ngā tō ngā tau ngā au e whakataha. Tau whetoko ni aki, ka ku aonga protaki ka koe hau ke tau ngā e whakataha ke o mai e wea hausiki New Zealand. Toi whaingo fuange tau ngā ue. He koe mahaki e nia, he kai peke osia. E aluate e mahaki ka hau e mahaki. E aluate mahaki ka hau e mahaki. Nā koe lotu e nia e kau whaife kau kou koe ke nau popo e huhu. I don't know. Nā koe lotu e nia hakakai koe ke nau sifi e huhu. Whakawaka mai e ngai protaki koe ni. Koe ke tau ilo. He koe ngahi mea kotoa pe. He kai ke tau play ni ha whahai. O kuia e kakai nau tangi na tau ke eiki hapro ha. O nau fie mo ui koe ke nau fie puke, ka koe ke nau fie huhu. Nā koe tari lotu e nia e kau whai se kau. O ku whakafou mai e protaki koe ni ki New Zealand. Kou tui, koe taha ko tō pe New Zealand ke osi ngā ue aki e protaki. Please, o te ke mā. Hopo mai o laivi. Hopo mai o laivi. Ke tokoni ki he kakai ke nau ilo e lelei e protaki. O te mou mā. Ko au koe ke u mā ui. So ko tuku mai pēo ke u vai hai pēo ki protaki tolu koni ko osi ngā ue aki. O ku weka te au foi wholo pe e taha nai kai peke toi ua. Pa wai ngahi mea kehe ia na aku mau ia e au ke ulawa au ke whakamatala e te au I he laivi. Ka te ulawa au whakamatala I private ka pau te ke taha mai ka te au. Whakakakai whewhine. Whakakakai whewhine. Te ulawa tokoni atu ka koe ki he lelei ki protako ni. Ke ulawa testimoni atu ka koe ki protako ni. Ko whiawhia ke tari lelei koe ha taha pe. O ua te ke mahu inga ia toni. Whatau e protaki ave ki he whine eiki. Ave ke toko ua whine eiki. Ave ka nau tolu ka mousio. Ka nau testimoni atu ka nau tolu me au na wongoi. Koe tau mo ui ia amusia ha taha. Oku kei mo ui hane mātua, hane kui. Ko au more kuongo mātua.
ka ko whaka amuange e au ke ave foi peke te tolu noa ko ni ki haka kai o ku ke os i he mohenga mamahi o ku ke osi mau ko he kolona. Ka pau ke hao me mipa kulolo tonga i he mohenga mamahi i he kolona, please. E kau a ngā ue koe ni ha o whetu taki mai ke o ate prota koe ni ke pāsi ki anau tolu o kuna lolo tonga mau he kolona. Os testimoni lahi a fisi ai pe aku whaia au pito a fisi i he protaki koe ni, i he mahaki koe ni. Pako hono mo o ni, oku iai e ku amanaki lelei tū walu. Whanua kotoa i mamani kotoa, i whanua kehe e uange au, oku nau osi joini mai ki he kautaha koe ni, pea oku nau osi ilo i lelei e kautaha koe ni, ki he nau mo ui lelei, mo ui whakawhamili. Ki he nau mo ui lelei, nau osi whakamata, koe he mohimi, na e whakamatara pia he mohimi o ku kai ke kiua ia. Koe kautaha ia koe ni, nau osi testimoni mo oni o ku nau kiua. Pea me ngahi prota koe ni. Pako hea rewa e mea, te ke toi he lai he kumi kakai. He te he lai he kumi kakai. E kumi pehe e protakia ai kakai. E o mai pe e he protakia ai kakai. Ki loto ki he kautaha koe ni. Ko uhinga koe ha. Whaia au pito pe, ai ngā ue ia pea vave a eni pea koko o sia he ki prota koe ni. Ko whewai wahe atka ki motolu, feel free. Ko o sanga pe o tuku atu pehe pesi, ai toko taha, et friend pe koe ki ai. Fini motu, ko toko taha koe ni ko vete empa. Fitu taka hana tonu pe koe ki ai. Fitu taka hana tonu pe koe ki ai talangkeu ki whiemau e protaki, pa koe whiemau ki ke to ilo lahi yange, whika aku me protaki na e laivi ake melehea, pe ko hai peha taha mne wahe atka koe. Te nau fia ke nau wahe lelei aki atu ai ngahi lelei e protaki ka ki motolu, kai pehe ki he ngahi lelei, ka pau ke whiemau ke pia business. Ko tautolu ko ni koe ngahi whae. Ko tautolu ko ni koe ngahi whae. O ku tau nofo he, tau whanau, koe ke tau o ngā ue. O ku tau, koe ki business en te ke lava peo nofo peo whai pei api. Ko ho nofo peo whai pei api, mau mai pe mea income toko ni ko ki family. Orioni, sorry atu, ko uhinga e ku tala noa, ko uhinga e ku tala noa whakatata, ke iloi, na oku ikai ke sai, ho o tohi o play mi ke kautaha, ai foi ave koe paanga ko a Stefaloni, koe ko haloi. Nai kai ke totonu ho tohi ko ia. He kohono uhinga, he na te ke le sisita e nau tauria a Stefaloni. Na nau kei hou pe paanga Stefaloni. He ku iai pe ho nau atamai. Ka ku ke tohi koe o whakamatala ki a nau tolu, ai kai ke whea ngā we, pe aku a koe ke whakapofesinolo ngā we, na totonu ke muhou te paanga Stefaloni ka alewa ke hua matavaha. Oku hala ia, oku hala whakangau e, paku hala pe, koe hame pe hei mamani. Taka pau rewa hei kai ke mau hapaanga a matavaha ia ke huhe tauni. E puke ai pe he kautaha ia paanga Stefaloni. Oku ikai ke whakakoko moutolu, o kai ke whakaprofesionale ho mo ngā we. Ka ku muhanga o ave holo ke tuku aki i oku ngawe hala ai ngawe kautaha koe ni. Koe uhinga ia e ku o atu ke tau wako me iai, pea ke ako me iai. O kai ke uhinga ai tuai e mau e tau paanga ke tari e kakai. Koe taimi kou tau ngawe tau atai nai, ko ia kou laki huhu ia tau atatolo anta ati a tau tolo. He koe hau e seini e kautaha koe ni o tahape. Paku kai ke whahatokanga tia ki ai, kou tokanga tu pe aku koe ki ai, ke iloi, koe uhinga ia na e to ai motolu me kulupu ki tua. Koe uhinga ia. O ku whie mau pe ke tau hanga whakapapau i mau pe me au tau lea aki, pa tau whakapapau i e tau ngau e kou whai, ke tau ilo e tau ngau e kou whai, koe tau ngau e kou whai, koe tau wahe, ai lelei. Ka koe tau ngau e kou whai, ke tau tuku hifo ake hataha.
He? Koe ngahi negativi ko ia, o ku fu pongi ene asi he kautaha. Koe uhinga ia o kou aia tahe laiwi. Ke tau ilo e hataha pe o fie hu ki loto, o ki kai ke tari ia he kulupu koe ni. He koe kulupu e ni e kau muri, pe a koe ke nau ngawe kaka nau tolu ia. O te tau hanga tala o nau ngawe kaka, he nau pahia na tohe ala he paanga. Ko tau tolu o totonu ke tau o atu o kopi mea nau tolu i he founga e nau ngawe, ka lava ke tau successi e tau ngawe. He ko nau tolu e tau whai taki anga. Ko nau tolu na nau o mai na tau ki loto, pa ko pau ke tau follow, he hala ko na nau follow e, he ko uhinga ko koe, na nau wa ke ngahi tuunga ko ia, koe founga ko e nau ngawe. He? Pa koe ngawe e toko taha koe ni, oku face mai pe he Facebooka. Oku face mai pe he Facebooka, o whakamatala e mea, koe ke hamea kune hanga fufu. Ka pau na ngawe ka heke kene face mai he Facebooka. Koe toko taha kona koe, oku mouo ko ngawe ai. Na e tohi mai toko taha ka te au, o ne tala mai ka te au mere. Koe ngawe, koe kulupu ana o ke alu ai, oku mea pe kona ta noa tu ai. Ya nau talangi rewa ki ai. O mai ange toko taha ko ni koe, oku mau koneki ki ai, Filipino ko mau koneki ki ai, ke koneki ki ai. Koe mea nai o mai. Ka taki mere, oku kore mahe toko taha e ko ia, o kai ke loto ia ke o mai ene titerus ke ave ka hatasio, mahino rewa ia ko ia oku tui puloa. He? Koe hao hinga u toe toi ai. Kane hanga o ai mai ngā we ke muhanga tuku a ki kovi ake kulupu. Koe kulupu koe o ku face aki ai mooni ki mua. Koe kulupu ia koe o ku tau trust. Pa koe fialau pia na waa na toke ngai tuunga koe ia. Koe kulupu koe o ku ai koe ke toi ke oua e ave o ku muanta mai au te utalatu ka ki motoru. E iai e aho e mapaki e laini koe na te utalatu ka ki motoru. Koe ngahi shortcut ia koe o ko uhinga tu koe ki ai. He? Koe ngahi shortcut ia ko o hinga tu ki ai. Tu koe shortcut he ke mua o motola ki mua o tola lele ai. He? Pa koe mea pe e mau ai. Koe ori ia mai ai pe ai o pe mo mea he si o mega ki tau tolu. He? Kai ke haku tokanga ape taha mate. Pe nai kai ke o mai e au ia a Cefaloni. Ko moutou na mo ma Cefaloni. Pe nai kai ke tokanga au ke hua Cefaloni he maulai ni. He na e hua Cefaloni ko mo ke he tau lain ke laini uinga he na mo whakakau te mo o skapa hua Cefaloni o motolo hu he kulupu ko ni ko shortcut ka ko vahe ka pau o ku ke fie mau hata hape o ke fie mau ke hu mai ke mau kulupu te ke hui e ko ia a negativi mo ngahi mea ko toa ko ni o ko whakamatala tu o tuku ia itua pa ke toki hu mai he ka pau te ke hu kai ko au ia. He kapau te ke hu mai koe o asi hanga hi mea pehe kulupu ko na hanga i na tolo to o koe ki tua mehe kulupu. Sio? Koe uhinga ia ko vahe atu o ko fia pe ko proud he kulupu o ko iai o ku nau whakamuamua mau pe e ki moe ngau e whai totonu pe a moe alu pe whaunga totonu. Pe a kapau o ku nau mau he kakai o lunga hapaanga mea ki tau tolu. Ko ia pe ia. Ko tau tolu ko ni ko tau wanga he ngau e whaka online ni pehe ni. Kapau waha nau mea u mau, tuku hai e peke nau mau, heko nau hela he ngā ue training mo mea tau tō. Koe uhinga ia koe ku wahe. O kou fie mau, ke tau alu he mea totonu. Hei kairewa ke te whahalongoa ai, pia kairewa kapau koe ke mo whetutaka me motor ka te au, whetutaka nga tonu pe motoria ki hikau taha. Ata au pito nau fia ke nau toko ni. Koe mea pe kou fie mau, ke whakaa ua te lelei ki hoki i whamili. Mea pia ko fie mau. Uhinga, koe ha. Taimi ko te whanongo ai ko talanoa fia maha taha nai. O si tuu he mohenga mamahi, koe palopale ma moha mohe. Taimi ko na wahe mai, taimi ia koe mea ko fie mau e au. Koe mea ko mo ui fia iau he mamani koe ni. Ke usio ka whamili o fia iha aku ki i ngā ue mohanga hi mea o haki mea ko wahe. Koe paanga, o ku fika tahamano mai ki mui i he anga koe ku ngāwe. Koe hiki tuunga, koe mea e toko tahake. Koe mea koe a aku o ku whai, koe pāti koe aku o ku whai, ke u wahe e au ai lelei. Pāsi a te au ka koe. Koe whiri, koe mea ia a koe. Mea tau ataina a koe peo ku ke whiri pe i kai.
Ka koe mea pe ko wahe tu na Australia. Aho pe taha tō whakafoki whāpe e ku auhu whangai whakatapu. Pakahono mo oni o kou o ngoi a liliu lahi he ku mo ui hoku sino, hoku kiri, hoku iwi. Koe whailelei koe ako whia mau ki o wahe atu ka motolu. Koe ako maua ofa lahi ki e taha kotoa pe. Whamalo ki he ngahi me mipa kotoa pe tau whia ngāwe ake he kulupu. Whia mau e tau lotu. Whakakau e tau ki ngā ue he tau hoa lotu. Pa tau siore vai ki he mana koe e ki e whai ki tau ki kulupu ngā ue. Ngā ue whakataha vahe o e sio kita. Whai e mea totonu, ave mea totonu. Tau ave mau pe, respecti mau pe, ai tahai o lunga ia kita. Respecti mau pe, ai toko taha na ane raki o atu e whainga maari e ki a koe. Ai toko taha na ane raki vahe whainga maari e ki a koe. Respect ko au, ko fia ke respecti pe, ai kakai ko toi o lunga ia au. Koe hape nau mea o mai ka te au teu, tāri pe pa teu whawhetai, i he mea ko toa pe te nau o mai. He kai ke o mei mau e mahino mo ngahi mea ko toa ngau e ko niko nau tolu. Pa teu respecti pe au nau tolu, i he taimi ko toa pe. Koe mea pe ko kore ke tau fair respect aki pe. Ta tau ai pe ko fair kulupu o ku ke iai. Fair kulupu o ke iai. Fie au sio haka hataha kune tuaki hake protaki. Fie au. Koe mea koko fie mau. Ke tau ngāu e whakataha ke tau o mai e we hausi ki New Zealand. O mai we hausi ki New Zealand. Tau toi ngāu e whakataha ke ave we hausi ki Tonga. He te tala atu ki aki mōtonu. Ko au ia huwhangai whakatapu. Nei e foi kahi ia. Taimbeu hui, taimbeu apitoa ewe te puri. Ngāu e ake protako e ni. Ngā ue au pito eni. Kia te au ki he kahi. Hawhahinga mahaki pe te talatka ki mōtonu. Ko hoke te hawhahinga mea pe. Just try. Try pake tui. Lotu pake try pake tui. E aonga ka koe protaki. Hange koe ni. Ana utokota koe whare mahaki. Na e nau ngawe ake e ki vai koe vai neave. Koe vai neave koe ni koe o mai mi Amerika. Ka koe vai koe ni whatau mi tongani. I New Zealand. Ko ku wahe atu koe ni ka pau o ku ke fie mau. Ke try e vai koe a try. Na Australia vai koe a. Na ku nofo koe i he rehab. Na ku mau e vai mi koe. Na tola whanoa i menkuri. Kai ngā tonga. Na aku rikawa whaka aho pe au. Fiu e kau toke tāia mo kau rehappy. Koe whukakai nea na i he rehappy ia ku osi tāu i osos mahina ia. Alatu pe oia whakalaka wawe ngau nai lahange exiteni aku ia nau tō. Koe vai ko ia, na kuino vai ko ia. Ko wahe atu i moto. Ka pau o mou fie mao e vai neave ko ia. Mou o whakatau e vai neave ko ia. Oku aunga. Koe vai neave ko ia koe haka pe mehe ngai fluti kehe. Kai ke toi kehe mo ngai plotak kehe koe ni. Ko wahe atu koe ni. Koe ngahi pe mehe ngai fluti kehe. Tatau pe me vai koe menguri. Ko na osi inu e vai ko ia. Ko vai atu ki motoro ka pau ke mo taha mo te mau e protaki ne ave ka mo fe mai motoro ia ai vai ko e mo fatau tara whanoa. It's good. Ka ko kai ke toi kehe vai ko ia mei he ngahi protaki ko ni o ko wahe atu ko ni. Ko ngahi ko toa pe me fruit. Ka ke ka follow e koe ngawe ake koe ha protaki e pongofulu ke he wanoa heni he aho. Koe ke hame aia afeki ko sino. He koe ngahi pe me ngai fruity. Angai akau ki heke. Ko ia ko wahe atu ki motolu family. Oa te molau ko ha paanga more. O te molau ko ha paanga more. Ko mau ha ofalahi ke taha ko toa pe. Ko tui, ko mea ko toa pe hoko mai. O te tau nofo itakahai. O te tau nofo itakahai. Hoko mai pe ha mea tau wako pe me ai. Tau wako me ai. Tau wako pe me he tau tōnou nou. O e hoko mea ko ia ke tau nofo e o whetau whihi a aki ai ka. O ku ke tōnou nou, o kou tōnou nou.
he orioni o ku ke tono no o ko tolo no no ka ko hoko tau tono no ke tau wako me ai muvu me agora na tau iai muvu ka tu unga taha ai ma pe ke te ilo e te mea kotoa pe te teu ke te hanga ave waki whakakau mau pe ta ko ate te ki whakakau ko ta ko ke fe na pasia mo whakakau ko kau taha sio ko mea ko winga ko ki ai o ku fie mau ke tau ngā ue fe ofo fani ta tau e pe ko fe ha fe tu o ke iai na fai o ku mo whakakau o ku waha mau kaunga ki hono remove mo tol me kulupu ikai ko ki ha mau kaunga mato ki ai ko mea pe ko uhinga tu ko ki ai ke tau na tau os fainga maheli na tau os pale ma pepe mo mo tol pe heli i he ave aki holo ko ngai mea loi ma ngai mea hala tai mi leva ke tau wa ko leva mea hu ia tu leva ngai tonga ko ia tau manga leva ke sistemi ko ni fai ha mea fo o fai ha mea ta hau to le yange te tau te fata mai ai pe ngahi to onga ko ia ka ki fa laka ia mo ia o ku tau fie mau ke tau move on laka tau ako pe me tau ngahi to no ko ia ko mau ha o falahi ka ki mo tolo mo move on mo tolo fa mo ngawe ko ku vahe aku ai lele ko ia pe ke fie mau lele pa ko ke fie mau ke business ko mea pe ko vahe to aki kone ki hanga tonu pe mo tolu ya ke na tolu ko mea pe ko te na o mai ko mea mo oni pe ia pa mo mea pe ia ko o ku totonu ta ka pa leva o ku ke to fanongo leva ko tu i ha to mea ke he o ku to sa sala tu ai e ke at kana tolu na mo ia ka ta ha anefe ko ha lo lon i ho mo ka ta pa ka pa leva o ku ke ma olunga ta u ya ko ai ka kai ko olunga na o ku na olunga patau tu ile mata tol ki ana tol ke me na o mai he ko me na o mai na ilo ile le ngahi mingi me ako to pe mo ngahi fonga o na o fai ke na success yai pe ma wai pe me na ngahi le ko na ngahi family ko ga taha ko ni te ke ma wai ho se ni ti te ke ma wai ai protaki le ki a ko ka pau ke palo palema ho ke palo palema ho taunga fanau ke palo palema fahinga palo palema o ku ke nofo teu ke tafa o ku ke osi nofo teu ke fai hau fai to o ku ke osi nofo please try ka taha ko ni just try pa ke lotu pa ke tui te utalatu ka koe ia e liliu lahi ai pa ke te ke tafa i ha o tafa pa ke toki ilo mea pa ke pehe mai tako na ke ilo pe mere ka ke vahe mai sio ko uhinga ia koe o kai ke to ke tatari au ke a mai protaki he wi ke kahau ka hau ke face atu motor ke tala no at ke motor ai ngahi lele ai protaki ko o sia pe ko wi ke kahau o ku hau ko e ku peketse toru noa ko peketse toru noa ko ya ko fie ma o ke ave ki hakakai o ku nau o sinofo na tol i le volo ko ia le volo tali ke tafa le volo tali ke aveo marina or something pe te ki ha ko fe ma o foi protako ya ke ave ke famo mahino mai me kakai go ya pa mo sio mata patau sio mata ke le protako ni pe e vilo pehe mai ai pe ai e vilo pehe mai ai pe ai protaki o si ngawe mai apalai ni ke nau tokoni mai kono fetuku mai protaki ki nu silani ki heni ki ate au ke fai ngofua ai kakai go o ku fu fie mau fu fie mau o te ke fu whakakau ko pa anga more foi to ngau Amerika te whakakau ko pa anga more o te ke whakakau ke hau pe ko ke to pe o to pe ki protako ko inga ko ta o yo to ki a mo ha take a package ko hinga ke ma ape ho to ki a te mahino ka ko he kai ke te foki mai taka uri ko to akia ia taimi i ho o ngā ue ka kato aki a package o whekau aki pia moe palo palema ko ia ko ku lave ia tupe ia ka ki motore pro kalama ko kore whamore more ka motoro ka pau pia hangahi tono no pe ka ngai mea ku kai ke whena pasi mo ku ko mea ko toa pe ko o atu ko mea ko toa pe mi hokoloto pa ko mea pe to ton pe ke o atu pe ko hange pe ko na tarate lo kamata
ko le pe lau mari e ke ne hanga whakale au i hanga hi vahe mo ngai share ko toa ku whahe aho koe ni. Pea ko le whamore more ka ki mō tolu ai hanga hi tō no. Ko mau o whalahi ke taha ko toa pe feel free ke whetu taki mai, pe ke whetu taki ki apalai ni. Koe kulupu kone o ku mau i ai kulupu friendly, humble, honest. Nau fia ke nau hanga traini koe ke ilo whekau aki moi ki i protaki ko toa pe. Pea nau hanga traini koe ke ilo i anga whakalere ho businessi. Ka pau ke fia business. Pea nau fia ke nau hanga train tau lau tāpuaki. Ko tāpuaki o ku tau mau ke tau mau ai ngahi protako. Ni tokoni ko tau ngahi family. Ko mau e o whalahi at ke taha ko toa pe o ku mo osi inasi he protaki. Ko mea poko kore atu, ka pau ke osi ngā ue ake protaki o ke ilo halelei, please. O te ke maa. Ko ilo pe au koe kakai, mo maa, mahalo he laivi, mo mea, ko fia ke mo hau o hai isi, and say, mo vahe. O te mo maa, he neongo te mo maa, mo hanga fufui, tako wai ki lau maari e ia mo ki mo uia, mo ui mai ho vahe. Ai ku kore atka ki mo tolu ko ni ko mo os ngawe ake protaki, ko ilo e aonga lahi au pito e ni ki ho tau kainga i tonga. Ko hano uhinga, he ko tau kainga ko i tonga, o ku whaingata ake nau mau e ngahi kakato ko e ngahi mea kai ke nau ngawe aki. Si malo pe mau ata vestapolo, malo pe ke mau ata foi furuti ke kai whaka aho. Aia koe protaki koe ni, e aonga ia koe ka nau tolu, ke nau ngawe a pe nau tolu ia, os whakakakato pe ngahi iwi ia pe mo ngahi mai tamini mo ngahi mea koe to tonu koe ke tahanga ai ko tau sino. Pea uhi ngā whawheunga pe mo ngahi mau anga pa anga i tō ngā pa, tatau pe mo tau tori nusilani. Ko au ia taime ni ihi wahai ni koe ke maha fui furuti ia. Wa taime o se wike koe ke maha fui furuti ia. Ai ko fia ke uhanga o provide ai ngahi protako e ni ke uhanga ngawe aki ke lava pe o whakakakato ngahi vitamini ko fia mau hoksino. Pau toki taka mau atu aho pe a fui vestapolo pe a mau pakaka hala osi teiki pe au ia fui e ku ki fui tablet pe ki fui akau nai koe ko ha fui akau ko hange o ku te o steak pe ki taia i he aho ko toa pe. Winga he koe pāti pe nia o food ai mea tokoni. Pāti pe nia mea tokoni, ko ia ko mau e ofalahi ke taha ko toa pe, whatawange pe, aonga te ki laivi, manatui, o ku ke lava pe o choi mai, me Amerika tonga, whaahinga wheitu pe tapat, pakapau lewa ke nofo i tonga, kue hao whaamiri, ha whainga tapa i mamani, te lava wahe haka nau tolu. O ku lava e taha ko toa pe o choi ki heni. Te ke lava pe koe o aiho akauni ho mari, akauni kehe pe ho ki family. Hau koe income kehe pe pāti ho family. Sio, ea o te nia kahataimi. Koe ke tau te lava ta tolo o ngā ue. Koe uhinga koe ha koe mahaki. Pea o te kahataimi o ku, ke tau te lava ta tolo ia mamafa mea toko ni mo ngahi mea koe ia ke tau hanga ko provide me ko tau ki family. Join he kautaha, te ke lava mau mai ngai protaki, mo ui ai ho family, toi mau mai pe ai pa mo ki koini ai mo ki seniti ai o tokoni ai ko ki family. Sio, mau mai pe ai ngai mea koe, ha umoe wahai koe, o tamai ake te protaki vilo pe ai, mo mea mahu inga hange ko au, ka ki te si lava alo whai hanga au he tunga kone ko iai, ko fia he mau ki mea koe ni ke ulava no fuaio. No whata he Facebook ka ngawe aonga aki o wahe ate ngahi lelei ko ia. I he nofo ko lau e ngahi whelau aki, mo e ngahi whetau kape aki, mo e ngahi tukuhifo aki. Maho ki angangi o ki hu mai o whai ate ki laivi ko e ni Kuia e ku tala monu at ke kau ngawe ko toa pe. Ngahi ngawe ko toa pe tau whai pe i he whonga totonu, tau whai pe i he ofa. Tau whamomua pe e ki he tau ngawe. Kuia ko mau e ofa lahi ke taha kotoa pe. Ofa ke mo mau ha aho lelei ko ilo fu mau loloa e ku laivi.
te utoi lai via tu pe I he tau mai ku protaki. Pea koe ku ngai foi vesa koe ko o mai, e te tuku atia ko ia pe koe uraki ave ne ngai foi packets, te kere whainga maari e koe mantui ko ngai foi pe, ngai foi vesa e ma ngai mea ko ni, o ku ke toki mau ia e koe haa uho akau ni o tahanima. Ia haa uho akau ni o tahanima, pakapau o ku ke fuufi e maulahi, te tutaki mai ke tatala noa ai whanki ai ki protaki ko ni koku o mai ko ni koe on topu mai koe I he e ma foi akau ni tau noa ko ni koe peke se tau noa ko ni koku o ku hau he wika hau. O fat ka mo tolu. God bless you all. Bye.